واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله واستجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الجمعة. الممتحنة. الممتحنة. سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الممتحنة يغري وري بغانتي سورة تون ساوندون هي ke wakati suri moya ni silama wondiga tandonga ke wakati Allah da salamu ni ya mari ina yagare umure baga yagare be ga baga nawo الممتحنة والممتحنة سورة بيجتي أنا يا مرين دي أنا ولا بغان دي الممتحنة يغري بيجا ولا بغا والممتحنة والممتحنة سورة بيجتي أنا نيا ولا أغني يغري بيا سورة عندي كين سورة أنا دانيا يغري نيا أتوني أم كلثوم عقبة بن أبي مطير مني عبد الرحمن بن عوف كاغو مني أرمي إبراهيم ما كنين قول لي وروكين كما بسم الله يا أيها يا يمو بينو كونغا تمني يا غسير كما إنجي الله قنون تيجي أدا أيم إسلام قنون تيجي kanan be sanuya aga o serindini katta kunga te kana kun kacenga kama ake dabari Allah fare sallallahu alaihi wasallam ara la muru na kurinya i haygara yawa kahirun kibar kai kama ake nyale Allah fare ngoni gono hinda bono wayi mu yangana ngana ni kemme mo jamande islam nu ngana man himbe nya bitiri hona sanki kata kono aw hin qotondinde bismillah wa qad kafaru ad kafirun bayga kahiraw ti honga kin garagai bil islam untunga ikum barai an kun dungai aga hati man ya aga khibarni ke sabura kamaga bane يخرجون الرسول يكون ينفار مهولا من بغن مكة أدان كن يمنو كي سقا ساورا كمغانيا سيدي بيرا مبغندي نام فار مبغندي يمتنا نتاي كوتي أغا تونغندي كي الله تعالى كي بيغني أغا دي سوكا مغا كي بيرا كي ساورا كمغا دوني إخبار نتي هي هم بيغي يمن كما هلو aga ndani aga koni gabu jihadi sabu dangani Allah taala killini aga bungi Allah dungai mundien sabu dangani kembirenga fala tattakhiduhum awliya aga no buyi mengani makka nalli taagari Allah dema Allah dungai mundu kembirenga ke halle kama gi nyaaga minyangi aga kana on katien serni katia kama ate de gambale bugu yimme abono de أتغنى كل خير بني بسم الله تسرون أنكم وقلنا دنيانا كتا أغاق وكتا أغاقننا في قانون كتنا يا الله تعالى كاني توانا نتهم أخويتم أغركم مغني نهم قطم أغركم بانغني أتيم نبي عندك مي قولي أنكم دي نا الله فارم قندون سانكي قنن تروندي كن كمان إنسامو وكلين نغاني غادي أغرك كلين نغاني غرا أو كلين تاتي killinta tentera nanka kini wal su Allah ken konni tangan de kinya anda killin na ganin gara killinta tentera na killin masiban suro killinta tinye
samake ngono nyanto ngono gurudo ngono aywa hobburen kusana ngutu baka kilen diga tanga asuni kilen tatentrende en sauda ango hobure betu alla gande hobure konni aw kemme misali konanda ango husire betu ande husire konni aw kemme misali konanda bismillah إن يثقفوكم ati kusiru mak awa hagara gundon ko kubeda de inda ka kita يكونوا أعداء inanya konneya hari an kunni meda ma hay tandi khibare be an wa munda ni nyambe nyanga bitendi de indan kita iburen tangi ni men ويبسطوا أيديهم iwi kitu mbambana kata an kunwati katundendo karindenga aro awa inenum mbambana kata ga iti kaindendo awa digamburenga وودوا iwa natana yimme aga gan sagene kahira undi kinyallida ira serebe an ga munda aken angen dukutike ya to anta kawaken kamanin kannude ma an gundo ko kenda de islamin populen sunu mane serebe o kahira ko mundanda ken kamanin kwanta munda har hunde bismillah لن تنفعكم أرحامكم an ga wotinin sumpunya no ay wan ponu no allati aka sumpunta ga na hana abada ولا أولاد agare munta ga na hana abada يوم القيامة sigen kotanga an gani islamiya an sumpun gani kahiriya lagaran har ba ni surnanda an gani islamiya an go kuma na an gamundi na burin yan mundu mo wadi himbe kan taggemme an na burin har ba ni surnan lagara kota islami na hoyo mundu dunadi lagara an tan na hana ma kini tambiye fuya maharna lagara toranga wankam yof يفصل بينكم adilla ngara kota alla na hatan panci aga da aga sumpu kahirin naga aga ren kahirin naga an kunnaro arjanna e kunnaro yimbendi kemi de ginda ngara himbe nya kende kanu ya sawu ya kata kenga aywa an golle mbono fu am har bana suranda am kemmaro lora sirenga amma na hakta golle nga wando junubu ngome bismillah والله aja allah taala ayani do qur'an dananga yuhonga ago kengolini kebirenga akhara kinya bitedi allah buwasiro ay gara ko nige na allah faren to gono wa hay mu yankan me ken kankaringe gilli ken kota maduna ga gri islam su tarondi ho gani gundo islam ndo mena aywa lakin ko kahirunda na kosire bonondonda on kinni gulli burenye tora be ga way ken kotanga ken tora bani yana lenki ku ganda ikite ga himbe nyani ya kun sire ban dan ka lengene ken bobani yanya nan an taw surnanda la gara ken kotanga lenki ka taw surnanda Allah subhanahu wa ta'ala amma ho to Allah farenda ma ga su kona daga kay yugo be gara golle kenya an to nyani hatu ibn abi baltat yamanin kenya ni laslinga ka atago makka bani asad ibn abdul uzza ko kunni ahina lemu aro kunni qurhabane de sirube nu gari kafa allah farenga gillita hana attaqe kundi ali ya karramallahu wajhahu kenya ya lagamini ati allah faren dinke ndo zubairu ado makedado ati kadiga rawdatu khakh ado madina naga kilon tamdo hillo no kon wato woni agana yagare nino yagare ke ana terekilinya kama bataga nyogo yagare ke ma qarari gay Allah osroski ogri ok mona sinun kenyemundi ali yuti o kenyene nonga o yagare ni wi o tu yagare nda awa bataga biya maga bundi ati bataga ntimaga o ti anna bataga bundi ngona nyira mun buganga ora ken karabane ara bataga bundi tore ngure na kinoya
ira qara ira ni agri hatibuna abi baltaat awra kata hilla kapar yuni makka khibar yana di fi allah far sallallahu alaihi wasallam aywa awrni katiya duro batari ngari ira batari mumina hay ati karatu allah fare awa munda nandiga aga kane maga karaga mugontu de ada kya sakatiya ira akhiri iti allah fare ntara manna ngara kya ati allah fare maga korotinda ani ma tungen sereyay ngeti makanke mu kita on jani nga irim beri duya ari na yugo inta bana de seresu go yere be sus karungo ngam palle anga buguna himbe nto ire honu tangana ina honu korosanda bo wakati be kemme gantinge magano ngawa mundanga nda kumenunya ananya sabu inin ponu ngonun tanginda manya kahira ko sabura manya yiretege sabura ndungan tentati kahira ko kaynya hal islamiya nqallunu binu gono mina korosinda ngatu ka adanga na ngimmaga alla gorn himbe nya iya yangan kata ya awkenya na ngatu ngarange bata kan harba ne suron ngatu akota ngana ki hari nya hallena tu alla wande maniya kala ko alla farande kanet go atu sadaqa ratongoni agara nya yime be sawura atomu agati saunden hinga mo be ga atomu umaru ti alla fare ke hi khoni sigin na yo golan ko tabane muna hagani الله فرند عمر إنه شهد بدرا أنجن تاتو يقول كي بدرين كياني بدرين ونو سرندا باندي وما يدرك الله يطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم أنجن تاتو بدرين كو الله ينجيا أتي دعنا نيا هاغا مغاهم بين اللغة خركينيا أنجن مغوكينا كين خرهم بينيا الله تي يا هم غنان قصو to kunta ngina munahariya ndena harbani kebrenga ayen ku yanga yani digame na koy angati sumbube wono na burebe wono harbani gon ant harbani sornanda kahiri lil islami aka ahawanga islami ya wana hana ka ga na kahiri ko nias islami pawanga islami duare islami na hana ina kahiri ya harbani sornanda aya kere kere ma ngairan kambe ngo wurnu seresu anga mona kemen gullenya maganya ki yagare me bi hayke kunu batay nga kine atoni ni sarat quraish nun ko mo horonte ni wani yagare ni ki yagare maka wasakota alla farenda dundinga ngon kini besu ya maganta himbenu ki yagare takewadi wasiringa lebure ko ngara srehi ngara wun kita rawu gore kita umaru atinda yino alla garin yana islam sire bali maka wasafota alla farenga du srebenu haraganda ni algawa ko hamure kharakari atakawadi rawu gore kita alla garin yana islam sire ani gari madina Allah farenta da ati sarat am bagan na wa makamoni atilla adinga ma bagan na wa ati kebirenga antu bi qawa ati matu e adange limani yere gende
ati kuntum al ahl wal mawali wal asl wal ashira atan kun quraish nu be hayre an kun yen nge karun konga aga nin kamanyugunga aga nin pawankanga an kun nge lasilinga wa aga ko horontini adi badri kota yungun khoru benu ganyino hungum khoru benu ganyino kun sukara yani an ken di sukare mo keta hatagi ndi liga koto ndi kita an kun benu gari ye likata ga galin ku li men kenyi karin ku aganin beto hata Allah farin da sarat an killo sugenga maka ya gamanun tanwa an yi to ko ya kore mbuguni na ngurin kitana kebira kenya kamo ati maka ya gamanun tinna wutu badri kodanga na la waral linkiya maka yimen ta li khari ya gara kore ntano non susuno debe tanyere sere karadi tanyere sere rige nda mani ko ni sugen takano ya gara kore takano ho on takano kinya sabuni nga kondo kemo nani kemono ngema kondo na linya gandi Allah farenda abul mutalabi karungo be gono iga silama onalli Allah farende kiri ati na ku na heto hada ira ku na heto hada na setu hongo kana kina yibe kahirmen yani kiwe hada wareme on Allah faran jukunu ya serene kahirin yani Allah faran konnen yani awasu na suge burenga na jamu buren sakai na Allah halan su bondi suge di Allah faran ato agole ni gen ngam konto lian ninku ko nyago anga famu kunu aya nyago angara himbe ko ango himbe laben ango himbe sankane dongo to ngunde antarne yede asa undengai Allah faran ngani himbe ga lara aw kenya ko ni dro masega jun kubane himbe ga maaki nkanan yen ke yen konnen yen ke la Allah faran ngatu keni konnen campagne ke kotana kagari kumbe kanema ari kiri ikarungo ira honsu nyada abu undenye ni karikata maka ya hatibu garai na dinaru tamikine na kuhakine leti dage kinya musonni kenga okay angana digamiga hay juku gabi awo kedi juku gabi na honto an ko nenga na ko bani Allah farengo Allah mo Allah kay mo be na tuindi hi khore nga himbe go bonde khore nyana hillo Allah farengo go sawanu maga mo be kadiga doru kewono idiga bane irani no batare ngidi mati watir ni go batare ngidi ali batare nan kenya maga ay agati kadiga ago kenyu ni irani no bana kini bal hillo ndari Allah farengo himbe go don kinye me kawo ko be ga wadna ko suyo ke ko mi yari ni kahiri ni illa kaban Allah faran ko nan kana batagan bugundi ati batagan timaga tanga ma bugundi o wani ramun bakan tawil ko men yani kahirin yani Allah faran ko nan yani me ya gare to wani ramun bakan akanu kemure na bugun nakini men qallu tamiya kinin tenga arquha bataga ke kinen sabura me mato wan katun mato wan kana mato wallo kaso ngani ya mun bakan parce que watu ken ko tangana tango ya mun baka serenga ya gare ni mun bakai ken ko ni anganda kendo ho horo meya aw ya hine kendi o kuna khamo lengo islami garu ona khamo himbe duro nganta terne genta ga bare Allah gara mo be mun nam magata na nya honne ga ken kuma aranda sunya so ambana Allah gara mun islam ya gare maga mo be an suturi mo be
himbe go kunu anta gaba de ki hay kahiri nyai ngani ramun bakkan nga makini arabun nakini bayna sabunya islam qulli na jukku khor nyatimandi khore may garana anta fayni anta jenene anta jambanya na hore islam qulli kusu qataba kanu ni nyambala o kya sabati ndi hora o kya sabati parce que jene en kilingi ne duru boke na de sawara hore nda dule hora on piti mo khilli kome ou bien horo la hora on jukuni ya are ka hay gara himbe nya kenya to on hora ko sunu ngane no na khilli juba ga ko donc islam yaruna hay sutura ni akhira to qadi islam on tasurna bada mangara suri tan suwai agar himbe mun dam ma jukuya anna kenya sutura yi anna kenya diga mogo ya anna kenya na honya na hotono la Allah toda idkhulu fi silm kaffa qaru islam gundi an sullu islam gusuri anna hon wari iduro ngotrene sakibe ga yima iran timman den ngogendi inde salli ni waqati kebe ina sutur nan salli ya subhanallah Allah ma tusallim ba ne waqati annan sutur le an gane bakka nan digan non ko sulata na gawan ngalli himbe ga tanzum haramiya amunda ma ansu anda buga nya galla kenda ande garin anna susuri kinya mun islam ya garan ma sallin no gon kalle ni haram ba ni gane kompendi bitendi an ko kenda bar la muren bi sallen pakatin ba ni anna suturila sallen mo gobe ga munda ma haram ba ni kompendi bitendi lakkan tangande qur'an awajibin an kamande ken sura dabari sellan kalle ken kahana yankoni bira kebe an juma haram gandai min wa ngalli iga tan juma harabiya masala bani ngana koni Allah farande sabanun kabare an wani na hagabi ya wai sirena kenya hakara qisanundi annan jukkuti kun jukuriya bismillah قد كانت إسوة أدي قبوغي بكا مارين كاهرون كما غينيا كان لمو من صبرا أتينيا غيسرينيا أنكن دغني بالله إبراهيم أخبارني إبراهيم كلي أداسه أدو يموندي كونغا تموندي كباي برينياني إبراهيم أدي سرونغتي إسري كاهرون دغني إتي أوكو نيا بارامي بالله أنكونغا وقنين قرى بكاغي o bari honga ta'buduna wa kimbatunu billahi Allah ta'ala tanai كفرنا بكم o kafira o jangunga وبدا العداوة ajukonna gumbange o kuna andi adan kunna andi arqonna qode bada حتى bada تؤمنوا begani mabbira bi aganda tumundi ya Allah ta'ala bani na unga abani be kinga na waqti kibe kibrenga qonna gungiri كبرنا أوسا جن منيا مع المودة من قنية ورني أدو منها الله فارني متنو الله تقول لازم كياي أنا إبراهيم عليه السلام سيري أو على حاتبو على كم بيعو أده من واقول لهم مينينا بسم الله إلا قول إبراهيم عند أبو إبراهيم السهينا لأبيه أغتي هابا دعاني لأستغفر مينغا كفار جيسي مندي عندعني عند أبو كينغا kebirenga karaken sere kama ken sere na kafar gese munde nya hay haba kahirun nda ay kama kenya ibrahim da kenya do kama kenya yo magandaga gilli gara keko konna go mbange odo menaga seheta na maga wari ido menaga maganda ibrahim gati hawada ngotin allah ko ninya hamaka akonda ken ko na halle kebirenga karaken menya aw kusukta oti na ya he mundu kahiri ngarnde maga alla muriyenga ndaya arna tubun ne undada arna kanda yo kemti basiya
Allah muriyen ne ya ali kahira gonsu Allah nya hama ay kentanya ay kinni gulle fu ya Allah tar kenya ma kahirin karanten goni antatna Allah nya hagen goni ba wasrega karaka awa kahiri bane kibran sandata arna ya hagen ma Allah yimeti srega karaka kahiriya inda ya hana ma illa aw ngina munqati wa ngina muttasil بسم الله وما أملك من شيء أتينك إبراهيم أن تنهن هربانيا أنك دعين باوا إلا الله ينعن قتينا براجين عليه ربنا استغفار كيلو كيني نانا أرنا توبني هندا كيني الله تأيني كراني أما بانجي إبراهيم ودا ننت الله قنني فلما تبين بركبي أبانغا ننت الله قنني تبرع منه أباري أقراتون أنت أو كلا كاهرية أنا تقول بسم الله ربنا دياو كما وقروهين كني أنك الله تعالى قروهين ساقني كتانك الله تعالى لغر نقونا أو كتانك الله تعالى إبراهيم لكم غورين كون سوادا ngam man sawra gati I haba dangani aw harba nan tinge ma gilli Allah yani an ga na kara kahiriya da kon din na qura naha islami na han take ne kahiri lagara bismillah ربنا itiqari ibrahim adi siru tiya o kama لا تجعل wa nya gana annam mago kunya fitina sabuya yemmun dangani kunga kafirawu واغفر لنا itu aw alla annan qabar o dangani ya o kama anke allah taala anke ntigi anyani nindananga anyani gemun nindananga لقد كان إسوة atinya waynya لكم ankum muhammad yummatun dangani فيهم aw ibrahim adi sawa isirundi حسنة kinni nyaga mo osre mi de kharaka da bari لمن ken nyaga wo yemmin su dangani كان ken kamanganya aga o kanna allai واليوم aga kanna kotanga ken ngani kota lagarenga ومن nanti baraji ngono nganda yamare ke da bari yangan kate ngono nganda so sira su gande kundu ken wo ibrahim sira ni gulle ke adi siru ومن يتولى سرب النبي سكاهنما أكمن ناتو الله تعالى أتجي أياني أوكارين تنغ بكتغون ما أياني تيغا تنغا لكن كان كده قدنا الله تنا ما أنا دانيا أيوة الله كارين تنغ باتانا سوري باتيندي انتهر بانا سورنا أنا نجمع كم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يقول من الله ما هو يفتنا يكاهرين ده يعني إما جرابي تويا كمرن من يا إما كتويا إن كتويا يوا سيمان إيانا تون كما ما دائما هرماري من أنغبا هنكا غمي كتان دي أندو من كينيا ده يبدأ مسلم يمو دعوه هليانيا نا إسو قرآن دي ما كافر من فتنة تينا ما فتنة كافر نوا كافر من فتنة دعني إي سكون سو راندي كبرين هو فتنة أنت باقي خلي غير كاري تقول ده يكين تانينا إن ما يكتلوا بسم الله أسأل الله أدي أوصينا الله تعالى أن يجعل مودة كين وقتي هذا كلها يا مسألة وقت كي وقتي قتب يجاوب مكان كندو على فارين نغمدين أيوة أنتني سلام أقوم مندقا كم من لو نيانا تاوران قبيا قطام مسلم ندو كاهرون نغا كي وقتي مولين نكا هين تريتو كم غدي إبراهيم قال أكون مغبي كنا بانغورو منا أبدا حتى تؤمنوا بالله ما غنى توني وقتي بيجن تكون نعنا ناري كنا غريندين الله نا يلا نانا أتاوسين الله تعالى أنا نيموندي بسم الله بينكم أنكم من غنديني أريم من غنديني أغركم قني اللي مكة كاهرينونا
ana nyangundi kanuya inanya mu'minai agana me kanu agana min nyangui ko agan kaba mo be kemma nya hina lengi wa lengi golle ni qarame to kono wallahu allah ta'ala ayani lani yananga allah ta'ala qafarana nyani idangani hinana nyani iya kirani makka ma wasi makka ga wasi allah ga naji asadru li tahqiq allah ga hibi wanya kem mo inya mu'minai konna gungiri kana hulli igara golli bula sunya ke sino segi no gondi masino tamido segu no gondi allah ti ya hasu wa allah hinni ikunga agari kumbe nyino ami kar islam gondi ari rondi tubu o kemo godi islam go mun dingini an ga ne mo bedi an ken kitene da barni yow islam ko nabu ahiti anna sereni me koni nas gindeni me koni la juku be ga wada ga ndage mi allah ya anda kin juku konni kahira on wande kendi koni mo fasra on wande kendi koni mo abu islamin jamanyari kendi koni hindi koni mo donc islam on konna on ta wurnu kata kutana nyime ma kahiri nyime ma fasri nyime jatinga ay agolle kebe ago kinyana kinya konni donc ayan kinya ko noyi allah farin jukku kinya ko noyi wal ay me ay allah ta hunyin aw kona allah be kuta aw kuma hokka hay aw kuma na sori aw kuma na ko musurun koni ke allah ka kuma nan pinai ay negunu allah hankini awa yigani ni warjarenga awa minindi ni warjarenga awa kuni warjarenga awa sahandi ni kebren alla gatanna koni mo be di maka dangi kendi kem palle alla dun kono hoygo konni kem worni de woni gana ta ghayratullah alla sure e akamuna nyi ngia ta ko honi ngi gatanna kebben ko kem palle kanta ke munda de anta ke munda de aw sugun ma hayti kahirin alla kutana nyani de agatanna warayu kebe di ma dangi hinga de kem palle aw sugun angin ko man ya kam ko kendi ka akamana inge ma ta ko ni ngibe ngara himbe kan anda campagne ni kenye kembala wo sugunde asure ni mani aro kembugon do la kasrenga nan ke ngara akumedi na ken kisindi na qurandi na lanke choro nan sondo mem bonondi anganya dukatun to ho ya anyi me angole garna sunyana wala yas billah ya sawuni golli buri ngana tanna maka dukatu ti golli buri ngade anna wajwa na rakawara na hakare koyay na kille koyay ngalla ko hilli sikosu golli buri biya ga wanya an ken bitikay wa ma kenya de bal allah suqu bismillah لا ينهيكم الله أتى الله تعالى من يغوانكم كبنا الذين بكيم قنوين يقول لنا لما هم لم يقاتلوكم إذا ما غجا هنا دينا دي أنت كبنا ننتي أيوة أغرو كنا هنا ندوم يعني كاهرين تاون أسو تاون ده بسري مكان حربي يمونو معاهد يمونو صلحي يمونو هكذا أهل العنوات يمونو وسنتبانا akhari khiri ibara sagalle ngani bara salama ko woni ken al harbiyo koy makkan ko ngani mo be ado kumbe sanu woni wanni yendun ko nuni yetin ta salama woni ta sagalle ko bonni nga gajay ngani aka katiya aga ya hini ma aga ya hini ma aga yidu ma ngasana yidu ma ngasanka an kunya katantenniya inan kunya hukumudi woni kun ahlu anwa kundi moko wasuluhu dun ko ngono ko be on dayna islamiya nga agati ona mo be nya o kinyana aga una bure ni wodi kenna bure xattu kam wonu wala ngalande mo fiqh kitabu ni serenya qalina tugene wa mategu munya ni hectare su qalina tugene wa
ma daba gumu nyane daba su yani ki haka yawa ma aswan tugene bo kum wonu wala ngalanten wo fiqhindi ana gem kenni mo be woni ka surati sulhu nga wala ko ben no gem kanni wa gado menaga on karnu wa tan tan ku yayi honun kawno bo ahamakini yahina nga i meri aywa o woni woyre ori ona gemu kanniya i mi alli katanga ahamakini yahina ne kiri on tanga jana on ta kapanga jalle mai an kamma o ga jama'a ko ga jalle mai wodi kusura sulu dun ko allati intarakum imati aru kunna hinya dobe aru kunna ngolli do me ana ahu nya do atima barakina ngan tanya na islamiya nda sagalle to na wa ken harbiyu na ken ko ni masu ho lando ken na bismillah ولم يخرجوكم atin taro yemmu akunga ma gabundi aga kanundi أن تبروهم mati agana aywa aru kunna suron tawunya dome amma ken ko ni mata aru kunna ma suron tawunya dome maken ko aru kunna nya dome وتقسطوا wa aga ntelengu إليهم aywa katta kun kahane mati agado aga nyinge kunda de ay katilengu kunda mani himbe ga agado menaga ara kenya kem mo gonde inna allah ta'ala yuhibbu al-muhsinina aw tilengu ton kanunde ke allah go himbe mun dan kunna kenya إنما ينهاكم الله ko aya ko nuna nya ta kitengri bira ke bi allah gati faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum ta kitengri on dilla akitem motoki mo gonde serudi agor himbe nuga gem aw toki mo gonde kundi on ta kitengri jigen honde ay golle nyam gollaw fine ba har kembe ga ko kemmati annan kusa kanu kahirin allah gemu kanu ko awonu nya islamiya madunge sagalen to ga madunge bringa ana kiyeme bismillah إنما ينهاكم annama allah ta'ala wa kabana عن الذين baka yemmunya awa kanun lemma undi hinyal lemma umma igada ga gaja dinanni ila ga bugunni aga kanunni وظاهروا ila aga qunnundi ma aga bakenga أن ataga تولوهم maga besukunye minyanguya ومن ati yemmebe aga besukunga أولئك kumma an koto buru kunti tigi ati kunyani du tunyangundanunga يا أيها angara an konnen de ma nyime anda nyime atoro Allah tan daga ni akite ngodan bate nan katu nan kari anene ngoran bate nan ka nan lebu andan kita debira angara ken togono na kenya ambe sanai ken andan du toro bismillah يا أيها Allah subhanahu wa ta'ala bira kebe angara bangando da na wuto sura ke jupada kata yereya on bore baka ko kahirin dambuya kebe da kinna mani koyni on maga tago noko on diga kata on men islaminunga kanu ye sabura on maga romeni kebe nga tagendo tage yo me fayni ni sabura tagallen sirago noko siren tage kibida ma kinnin ha qore aw harmar min de man ta gallen burago man no quburen taage kinni tora qore aw tire indo siren batte agama hokta aw hokta kibida me yagi ken koni me kanu yen sabu qore ya aru tinta lemma gun sabu qore ken kali me yagi nga bokin sabu ni ara yagillem mum billi kite nyugo koni ke aya be harne jobe ora qara amul harbiya bira ke Allah faringa diga makka igata antar no tu wagalli e charte nu benugo Allah farino makkan kon naga aw ken charte di ti serebe gandar islamiya madina Allah farina sagiya ken charte wadi ora kona wati amal musurunda anka
alla garinyana khairi sabu ado wasay sabu i mera bono nditi duya yo ken no gondi ya haren ni gori sabi'a bintul harsa al-aslamiyya ari tiri tubi akina rida bate safay ibn rahib kunu ta akina ni musafiru na khuzumiyya kini ken kahirin ati muhammad lidin ya kembati awo shartindi ti himbe gandari islamiya anna kinoya kebiran aya ke yanga ken wala na koy yagaren gajangin pindi yagaren do lemine ado muqatilu kurini go intashartiya anta ko gem kanne yugo allah haygara kenya bonilla parce que qaida nyimeri gajallanga kurem pakati lemine no yagare kunni idura mogoya himbe nuga ni labutanu nyime me ya kunni idura mogoya donc akidu ngandanya gajangin pakati o kendare anga kinni kendare anga walla mantiq hinya mo qasindo lada mo nga ko ni yagaren takenta lemine takenta parce que aslan kullahu tinni tiduya harsa arro yagare ke batte taw shatin ama soro keta ma alla gani takira de keta nti ayana sabra ayan yanka kemballe ladan do hinya mo gondi yagare takenta ko ngari kemmendi lemine takenta ko ngari kemmendi anga kontan ya kenda rankanya ma wokine madina bo kebida kenta ko warno kendi ba yagare ni anda kinangari ni himbe go kendi kido so kenti himbe do sire ba yugo lo mo gawi yana anya anda yugo nyugo ga kini arabane en karibane muru yar lo gina wa ta o ke sawra allah yimeri ta kalladi na ayan yankan bismillah ya ayyuha ya yammu bene kunga tongoni gilli mu'mina yarun gandare agaya tini nunga nene nyana ko le tini mu'mine ti kum bagam bagana ko ki hadbiya aslu ki halle to ana mani nyana qari wure baga hina akada qari wure baga الله wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah kun watu himbe gani agati ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kindi anya islamiya aywa ageda qari wure baga hina ke wakati ke gollenya ke mogodi basa yare hi woro ga iwo urono kundi wena kunko hi wo sauda ke wakati yugo be ganda tiwi yaken doro no makka ya hare mo tina daga ni anga min to kono sa uhajiru ila muhammadin fil madina anga min to kono ngora kata mahori madina yani yugo hono amen ni ngai muhammadu madina no anga ken no kuto aga min to kono ngora no ay masiba ngo dibendi so yo gana hatte bana yaruna ga ko dala anta ko mi lido islam on khare ni mi ay donc na angina istifzaz na angina muyi mo on kama don kanya durani na wari kanya hidi durani mo kanya sawoni Allah rakirti awa gatinga islami ya hare ga nari ina tanda awa an wutin mu kunana ti kamane ganta himbe halle mabu maganta salama on kanuye mari nkina konna gunda mari yugo woyni ken kanuye ngin sonno meni mari ken kada kudiga woni kunat allah kamane ganta allah ya halle ko ho milliti maganta salama on kanuye nkina konna pe yugo tana kanuye madina yere kempe anga kata kunna tikeya bo kebiringa animi
ayan garin ila ko yagaren kuna ko ayan warna ko mo be ila kina buren sagandai idan ga timme umar bin khattab ra yari bismillah الله alti allah ta'ala alam akin yani tuwananga ti yaru kutundinga فإن علمتموهن kebirenga agandi yaru kutu nandi tungundanu yani iga katta agara digami bi kidai kunati kenga kemren abango da allah koni watu kem palle kamari sagandire ila al-kuffar kahir nunga لهن anna du islam ya rumaya iyagun digandengani kafir yugun dangani kahir yugun nyimmen kamaya iyagun gawo digana islam ya rundangani وآتوهم ما idan mani yana kara kahir nu ko ikina kahir nu qari ku na burenga أنفقوا igara kenna haga ya gare heddi bansinga yani igara kutambo berari kara ken kiniya islam on tle undingen ajju ko susre ke wakati golle nya kun keni yagarun qalle angu nyugo mega yugo be gandari ni ya ka kahirnu ka tono ga fala tumsiku kebirenga an kun yugo ma tigitinni aywa bismillah ولا جناح ana to junubunta an kun yugo kamma تنكحوهن agana awa yagaruku yagi إذا ti shartinga آتيتموهن bira kebi aganda hutampon kina adigana togo ayagan piti basiya aga ganda awa iku hutampon yani ledanga timme atuya nugunte na sare na nugunte he idan timme kibiringa alla wa yagani ti hutampon wala tumsiku an kun islami yu kam ma tibitinni الكوافر ti kahiri yagarun kahana yagu kacinga de aha kentanya na angi ngaya islamiya ni yagaren to kahira undi agama tubi anya ke karne anya ke kini hagar yagar ke yawun kutu ta kini kahiringa an kada ga ne islamiya nan yakan to gubira anya bede yagaren wallahi dan taun idan no gondi aganda islamago yagare mo ke da hinni mo gondi idan na timme anya ke yo kini yagare be chrétien ga hay yahudiya ga amma kinga ndai yugon do yagare su ni kini yugon tubi ma yugon nyas aw islamiya yagare nya kunyo goya ay kemti baziya aw ge muslim yagare na kun aw muslim yugon na kunya kemo bane gane yagare be ga yiretegi oti diga wono gollu wono angandi ko mangandi nyabane anya kahiriya ya harbe ga na kumme ko ken ko ni idan ken ko ni ga ko bane yankuti amma bira ke be ga yaren ganya ke mo di yaren polan tubi yugon kane aiwa oti ya undan idan no woni yugon kana ga na tubi kebirenga awa anyime walma idan palite kasobani ayi woni metubi na nyi awa yare mayari kebira harsa aya khenyen idan nogondi himbe ga na tubi e to ko memga idan palite kasobani aga ndanyi yare mayari wota nay a to ko yugo la kesukani agandani nyaganya amma nyake kusonyeni ay idam pintar kendi awa qason pindagen sire yake kuso atubi na yugon to kahira wona ga tubi bane yanga madunge bane ken kotan su anime yagaren yan tubi na yagaren ayu yan tubi na yagaren to
ken kotanga dangi bane yare nga tubi anime bismillah واسألوا ما أنكم إسلام نغنهم منذ أغرى كن نفغى أغا إسلام يارم مرسل دونغا أغا بيخا غندا يغرين غنم مرسل بكا مدينة نندي كاهرون نباني قاتي كاهرون نندا إن أغا ناغرين ساقا غي أغا تغيما وليسألوا ما كبيرين أيوة كافرون غنى أغا نياغا هونغا igara ken nafaga ikahiri yagari islam yagari murtun kamma igari katagai animi zalikum agadanke ne yagarun togono kama yagarun jako yan sagandi yagari ganya islamiya aga bugam maga jako yan sagandi anya hane ganya kahiri aga bugam maga jako yan sagandi kahirun nanguren saganga aga na kahirun nguren sagiya كان الله كيدنا الله تعالى وكيدني أقدم من غنديني الله تعالى توانا يني أياني جمندين دانونا فإن فاتكم شيء آتي هوندا غهري من أزواجكم قل يا غي يقونا يا غريم باني يا غروه اللي مانغ بايمي أن يكون غرونا نديكا كاتا كاهرين ويسير تجي أغاندا كورينيا أغادا قنيمان كتا كبيرين أقرأيم منكم إياكم قدقا قنيماني قرهم ميكينيا إيغادا كنا فقا بسنا كاهرينو إيغاتون تقوري كنا غي سريبي أوتي يغري بيندا دقا إناهو تنبونكيني إيقام غاهم بينداري وناهو تنبونكيني بوسلامنو قنيني قلنكيني كاهرين كاهرين لهيدون تيا لا يرقبوا فيكم إلا ولا زمة إندا براكيني غا kibidanga akanda kurenya himbe yenu yakunga uruna nya kahiriya igama gore kata kahirinu nga kara hokini kunga I hutamko mekini ya ina yagare mundu nyari kendo I qallenta bana khanima de kara kinkini ya yagaru tummi ya nya kemo di madina nambugu madina ki wakati nandiga makka nanya kahiriya sorotubi kahirun kahana bara gurengini alla farenda anya kom alla gara ko mobe igara kurebe yana hokita ara yagaru ku hutampon saga ikina no ya nyare sorotubi bismillah قال والله تعالى ألا يعني كمننا مؤمنون أنكم أن تنداني تجنّد يعني كانوا الله كتان كنا كيبين يقرأكين هري كمانيا كوتنا غنداري قراكه تنبوي قمعتي آغمو قلون جنون تاكين أي فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون أنكم قد الله بيني باني كانوا كين سوريين هري كمانيا أنكم نانيا كيني وقت كسن مسألة وقت كيني وقت يقول لي يعني إسلام أو أديك بالتدريج هن كم بالله هين تكون بقري هي سهم بيقولوا يا غري غنا يرتقي باني ننديك كاهرون نقوما أنت تني قرأ غورين كنا أنتقون أندا كتاب كتابي بتوسي غوكيني أنتوبي aganda tubi anyimi agama tubi ga aw kala kahir ya hada khabe ndar islaminu matinya islamiya ay onta tini ona guren kini akine har bantadi kine ngana tubi uce kon dege no gondi awere idan no gondi wala idan palla qasbane kine ngama tubi aya gonta yimenga galungo serebe da ngayerni aw kudu yes بسم الله يا أيها النبي يا النبي يمكن إذا جاءك المؤمنات مؤمن ينقرون عندارنا نبون نكو أكوني ينقصابون من مكة وسعي
Allah faringa tla yugum ba ya ayinga waqt kebe ya harun qari la aya ke kunni kare kare ma kundi nga ya harisu iri Allah faringa iri dinan kanange be ya tiri tube o kebira ke mo an konni da bismillah gilli mo mun ya harun gandaranga يبايعنك igari nyonkinga ga anga ambusunna arjanna على أن kebirenga ko bu kanne ni kankai ina mani kinnanga jonkoya ahana hana ko yani la yusrikina shay'an imma hu hillakam ta Allah ta'ala kinni hana hina ولا sireka tidin يسرقن nyonkinga ga musun arjanna jonko ya gare hana ni kankai amma hillakam ahillandi imma ga hay ولا يزنين asikandi ya harkum majeni ولا يقتلن anda katandi أولادهن imma gire munkari komi islama kum pal kanin himbe nyan le nyagaren kari na ngari demburu gaccen kannen sawura bugara kannen sawura imma ake dabari yalli lengi ana kamo yagarunta kamanire munkari wa korin kannen sawura kem pakati hinu hilanyu gaccen kanne aro korin kanne yalli hari sisa ken tariwa yagarun tire mun kalli ke sabura wa nanti watewo yagarenga walma watewo lemmenga ona herenya anda sigi sisa wo tampini kembe de korin kannen sabura kemba na len sare mo mun dai lemme muslahanda mamma muslahanda kebti basiya nga korin kannen sabura lemu ngana gabo parce que kenyi man gon nanga hay lemu ngana gabo ina xamo allati ikya nan kum manu brandini aro habu ya lemu ko brandini ya nan kum saranu warjagana ya lemu warjagana dubra kay mi an ko ni nanga hay ti lemu ngana gabo ta yana xamo yi sahari jongo yana xamo ira men yana xamo irni mani yiga i golle bi yana xamo كم مغنى كي يمغى أن يان مقلم مغتوى لكن استحوذ عليهم الشيطان يقول سباني عن سلتي دي كما ني هكرم بولني أن يمن داني مقلم مغتوى سيدا سوغرا هيري نيرين بينا تيالي إندقبو ني جارنا كمو ني براندي كمو iwini minna i golle bingo minna kya gani an kallen sabunga anda siren kari anda Allah kuta anda faran kuta anga tan islamiya anda andu gaga Allah farenga anda ko borto de wala yaqtuluna awladuhunna islama on piti hoya ta asondeni ay nyayi me nyohayni yimme gande yayi salama nga dungati yimme be ya watte gemme sabura tampiye gemme sabura be na herenya nogon na maga wuti nga wutu halle ay anta gemme na bonondi bedan nga yimme ganda yi fogara on kan ngini halle rinya kamo anta gemme na herenya nogon na maga wuti anta gemme واسلامي هارون كم فهم مغسر بسم الله ولا يأتينا حتى الإسلام يغرون مغري تيغارين إيغو كينغاري كتنو إيجوندي أدي إكتننا أدي تانونا إما كينيا دي كبيرا كواني كما هلكه kama hay kama jene kama lemmun kari kama garen kutu gare bure anta nunda an kitun naga kini karagandinga kini maniya lemme nyugo sara ango yagunga anyimedo alla naga lemme ke tinkina remi angatu kinin buhutan iftiraunga bainal yadi wal arjul anyi watu tigitigi ndanke remme nkina remme akulle nganda anga watu mogobe de atu ke mogode alla watu de
islam yare ma kenya angara kenya dron aywa ko be ga ando Allah fare na anda gurja de bismillah wala ya'zinaka atatum mundi anke mahulamin ma anke kuta في معروف hidi fi ma'ruf fi amrin ma Allah ganati anna kide na himbinya ku ko ni qaida nga keni jumla nga naka huma min بالتفصيل كني ولا يعصينك في معروف أنغا هيمبي كيرا تانكين معروف nga anga tena himbe to ina kento anga tena himbe nya ina kenya ku bane masalan na sonken to no na masiban pakati sonken ni mani ango wunu an kanningo baka ango dantaga ni ndambate o nyana kammo o gikion ko se ado kunda bu kundu Allah farenti yare ma kenya honu ganda masiba ni ramun bogo ati yaruna maganya honu ganda masiba ni yongolan si mina kofe ana tuina ndike masiba den sisa ati yaruna maganya honu ganda masiba ken no gondi da drogero ni bani wa kanen bogo no na ku ten to gono ati maganya kham fil wajh ya gallaqan sampayendo agurgusunde e ara wakasinde ara kuduran kankarin katu yagaru adu kentana bila kutumi be hay ke konin jemu se sugan islamina yagaru kallinya koni ngagi yugo kiyo konanda yagare kiyo konanda bo sikan dadiga anga islami bane hilla kafe mwali sikan dadi islam ma umma dunga hayenga yugoda yagareda amma dunga jele nga yugodo yagareda amma dunga len kalle nga yugodo yagareda amma dunga kellen dambe khana wallenga kandi yugodo yagareda amma dunga Allah faran kutayenga yugodo yagare suda makkan ko li yugo ngatla wakati kebe ikanange hindu yani Abu Sufyan akagumen akina yani adibe ngara kanange ito ko diga men no gondi aywa ati Allah bare ati Abu Sufyan akiten nan koto wa ke hindu ango hindu be ke hindu bari yani hindi gara wahsiyu musu na wara an hamzatu kari na musu na wara ana nogon bogo na bute mugundi na nurumbura on sunye ke hindu yadi basa badri ike niga togadi I habadu togadi ire mun togadi ke hindu bani yadi ke hindi agani kahira wanda agara himbe nya aganya islami yara honya salama wanda himbe on koto kinga ke hindi hada mari mi ngan kawana yam mobe aw kunba andai himbe di antaro mekiyedi antaro munaha wodi andai himbe la sokendi kidangi halira wari gajallanwa salama umma mu yare ma anan diga gajallanga me hindi ngi gana ay me ka ha mutu aw watun don jarana idan kase ngama te ngama aw jogin don sitini aw sorondini aw kahirun kalli aw hasande yana aw butel lono yugundi ki hindi ay gilli atubi birandi kenya hayke parce que awamu nda himbe go ko banan ko ina nyakon ago ko ne mobe khutbatan tandunga Allah ti kamaga hay atin Allah fare nge kina Abu Sufyan akiten ko tene aga himbe kinni antino lemunum baka ki hayza na hoy way ko mun na waray awo himbe kinni andino lemunu baga
kebirenga yalli nganda ho wutu himbe ge no lemun baka jurubo ke ngawa parce que Allah farin Allah ti qama hay kebirenga ango awa an kobira kentu hinade an kan rambe nkena kitten qotendi awo himbe kinni an dindo lemun baka nganda ho wutu himbe ga wondi baka kenwo jatena hayye ngawa Allah farin la illa bil ma'ruf ken piti hayye mata ngantanya na timo osre yani mata na kuten sawo na gaga na yaro arho yore ne awti men ko ngani kay ki konta kinga donc kebe ga ko hindira ke ko islam ya haran sura dinati ke wutu aganta bakinya an na hotu na kai himbe ga o gemmeti bakinya ken piti faye ken piti hubre onga ke xana fiqhi gum mo sehnere mage fiqhi gum motini e wo yugon kitten kutunu yagaren na burendi wo yagaren kitten kutunu yugon na burendi nga hodi aga dubane gara me kaba himbe ya arara ken so aba hilmen nga ma na mullimu ay o ma ken gonde yagaren ni khallen so aba hilmen nga ma ay anga ken nganam ibla ken haye nyede anda kiti kutu yem pakem baga andan kiti ndan kiti ni mokutini atanda kewuto ma dangi kidi nga kon hay qurendi aga wonno kuba ngorno no ango bakanu ama sogo ama kabanga o do kem pakatinya aga kiye jene ngati kama jene hinduri kanne to atike mira hore garan go jene ne ba azim kahirin yin gilli Allah farin ga ki anya jondi Allah farin konnen yin mallenki akaba go jali hore garan go jeni na aw tazni al hurra bellengi islami yaru hore yaru ni ma jeni Allah kara jeni ka babbe suya hore bin tadi kuma bin tadi an islami nga bana ñime mais hindi hayga kahike kahir qore ti yalli hore yaran ko jeni do le kewre ni jeni en kondanen tenni hore nda jeni hora wondo jeni en tageme kahir mun awu ci amasalli aw konsu ñana kanta jeni parce que jeni ni horo burawni dina ñime to horo burawu tempagene jeni aywa ti imagire munkari ati Allah farati yerne ko maka ire wa le mu ko koroni ni brandi an kin ni mani kari iga khoro ani an ge wandu ko ma hoyo yangi mera kenya de awro mani are na hanzalat badri kota ken to ko ken gara ke ko ni umaru soy Allah fare mun oye kebra lemmegande be gan kan ganta sirono kandi aga yawrum maga dendeno aga tiye kenga ati wallahi innal buhtana la khabir wama ta'muruna illa birrushd wa makarim al akhlaq ati Allah fare atokuro halle ati ja antak mana ho ko guda maganta gulli sire maganta jukku sire am baygar himbe ko ni ke yakille ndambe ati ken ho buran campagne azim amma igara wari Allah fare na hinam ay akin ya ga ngure Muhammadu yani Abdullah yatime akin anya ya ngure ken mo gadi ina gara tu ke tu mori mi ga dangi ke manyana والله إن البهتان لقبيح وما تعمرنا يا رسول الله إلا برشد ومكرم الأخلاق كينيا مكة صفا بانينا كمون نغتي أدو تنكرغدو يغرو نيري كنيا نينو إكان كين هندية يسوتو مندي تي الله فرس وسلم أتلاه ليوم مكة
بسم الله فبايعهن عد الله فاري ندم كيا كوبن كتو عندي رومينا تيجي الله دمي إندا كتكينينا اللي يرون أرجنا واستغفر اللهن الله أن الله غفر جيس منذ إدغني أن أدعو الله تعالى أياني غفرانا أياني هننا كذا الله فارندي إلى إكو سهل ما غنيني الله تكون أغا دنيا ويهودني أتكون أغا دنيا ويهودني أتكون أغا دنيا ويهودني أمي كتن كنيس يغرمباني إدي كين ديغان سهدنا أمي كتن كنيس يغرمباني إدي أو رواية نقولي أرهون يقول وريدو منينها نكيم بوريغا والصحيح أمي كتن كنيس ري من نكيس سهد هم يوكين سهدني umu atiya wa ko ni bira ke be Allah faare ngari madina ko nyaarun ka huma me kompe ni godi Allah faare na Umar ibn Khattabi wara digana laqte ngara kuninde nga yaarunda kuninde saga ndai atingin Allah faare mpare ni kata gai aya ki gar himbinu ko arakunko kama hillakahi kama hay kama jene kama gare munkari kama garen kuto aga tanunda aga kitunna kama Allah farin kuta hidi yarun suti odungete Umaru di kitem bamba sellanga oku yaru do kitem bamba kamundi no togodo e komben no gonga Umaru di kanato Allahumma shahid Allah nyaw shedanga كبيران كيني التأذين بالتقديم وكان كان قد لين نندي الله دونكي أنا سري وورا سري بين الله هيرونين كلندي كنن كنيكيا ندونكي كده أنين كلن شرطين كسروندا عمر هايغا الله فارين هايغا عمر ركي الإسلام أقول باي الإسلام أقول باي عن شرطين كوني يعروندا ken Allah faren parenye katagai ara shartu no kutumni jadeida ari kitemu to sillanga kuy wutno ati Allah ay wanyo shedan ken dallinga aw kande Allah mundi o dinan kanan ken nasrinya himbe go siki isgranga ken dallinga Allah farenye katarini ni katak minai mana sere wara nanya ndi ja honta kinga ken dalle na shartu nun hana ko honga ken kan ka tibasiya ken hana dalle shartu ko honga tibasiya bal anga tubi bani ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kibiyana kiswan kamma sallingan kamma jakan kamma hijungan kamma an gamdi kujju kunusu agatana himbelu nya iwan kamma agatana himbelu tono iwan kamma hari gama jatan da kembre ngana koy gonu jatan kamma maka kunya na kunya shartiya o kebira kewa ko ni na batiye na kote nyugo to kenya a shartinga na batiye nyugo nyenya a shartinga kebira kembi di basi aya kyo ken sukoyni amman kengo awa an dango surun kan kata Allah hi yugon wono na am hotu na ni nka serebe gani awa surun fu dana kata Allah anta kunya na de nan ki tenkini wandi yagare awo jatene junubu tukuna nun di moy wodi ngangembe gani aywa ango baya anyana atu kenni hi qora gile tungwani ango shakin gonne surunda angana akon himbe da angam an kuten sa kenni meni wani yare
manan kitila kitini wani yagare atime amatime hari gine no kube o ga jatene de jumu suku ne nyani anken plaske Allah faren bay umaru ami kitengini sira suya amaro kompendi menan kahiya ila digame mugo agatla ga dunga dayri kitengu da Allah yo shedan intaha bismillah يا يمو بينو كونغا توني لا تتولوا قوما يا سيدي قام ربي سيرو يعني يا غمي يموا الله تعالى غبطو كمان كمدي قد يئسوا بس يهوديانو ايوه كون غيرانغودي لا غرب براجيندي ناسابونيا يهوديان ناتو igar kebe nya Allah farenga i tomuntu iri kanem ko to ibara awatu tigi takenti ke ma Allah gara yahudiya nun gira mun den wallahi rab barajendi kama ko yo mogombe illa kafanu ko haraga giran kuti qaburu dun ko nun warin ta gondi mogobe illa kafanu mo anga na karanta wuni ken kullengo kuna mogobe de yahudiya an qawatu lagra taqenti ga da ken mogodi ke sabura kafirin nonen su amma ga ho honya aga hinya lemai kare ma yahudiya بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما وانسوا سبحان الله إن كن الله دعني في السماوات كينغا كمونني أدو هونسو كينغا ومونني وهو الله تعالى أياني نندانا أياني جمون نندانا يا يمو بينو كونغا تموني لما تقولون ما مني سابود آغا حكوني لا تفعلون آغا تكيبينيانا كبر مقتا كن قرب بغندي عند الله تعالى ني أن تقولوا أنا هو يقول لا تفعلون أغا تهم بيقولين دي أغا تسمنا كن هيبو خوري دي أنكن ناكو أنكن تانيانا أنا كن ينمني أنكن ما كن غهتي هوي الله ما كن قورين دي إن an kunyanti sahabanu ayanga kunyari hina bilaki Allah gara jihari ninganun tiga na badrin kon tiga iti keme tana gandari keta ha ona honya himbe gan koto ta hana kalle himbe nu gama diga aru diga nu nyime bani ko da an gunguru Allah ji mani sahabura an gumbe gan islamin nunwa mun na ara hoko aga makinya ana kinya na mani kenni hibbe unta qore de kenni hibbe unta qore muna haga nun gatin Allah farenda aro sahaba nda ahanda bugu o baka kapagai ahanda kurenga ora kapagai Allah farenga bugu ibara ke aya kena yang kasabu kare ndon gawollo geni islam sudi amma ge muslimi annahu ko anga dakinya anga himbe nyana بسم الله الله تعالى يحب الذين أنا يمون يقنني درو يمو بينو غو كافر غجنا الذين كلني يصفا صفا دغني يصفا داون وقومي تغاينغني ابيغ بيغن دموميا تهم باي دورين يدو مينا تهم باي سيمان يدو مينا همينو غجان كيمغودي الله تيو كوموندا كون كينغني مي gajallan sapa salliran sapa kuti gante mu Allah ma mo sir bismillah wa idh birnsima musa gati isirun dangani atiya siru mani sabu dangani aga inge torono فقد تعلمون وترى تورو ناغاران كوتو مي ووتني او اي تورامو كني اي مي حاتيغا تيجي دومي اغان داي يانكني واجبو
jaman disu jetunya ne وقد تعلمون هذه دنقنا وأنكم هذا تقدين نندين موسى من الله فارني كتاغين فلما بيران كبي زاغوا ينجي بكتهم موسى تورندنا أزاغ الله تعالى قري صندم إلا بكتندنا كذا في العزيز الله كمسلم تورندي أو الصاب برين كنا سرين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أما الله كمسلم تورو نحن مغني ودي توبوا لكم مسلمان كان anda banyumun do qifarunda mu'jizai alla walinunda karamai serema dagaran qara iqonna undi toronne ni hina manga karaka hiriya bismillah wallahu allah ta'ala la yahdi alqawm an dayyum kandana kun wani dinan bakanu yani kun wani kahirinu fi ilmihi ta'ala atwa ganingeni وإذ برنيني قال عيسى نبي الله عيسى قسي ابن مريم دبكين غني أتيا إسرائيل رمو أتي أني أتنجي أيوة عيسى رسول الله نجيني الله فارني إليكم كتاغي مصدقا نجيني تونينداني لما عيسى دائما أو يا بني إسرائيل أما تهر تباني يا قوم لأن القومية لم يصدق عليه بس ين سريني أي أو كن هم بيسافر كينتا أريرو كيلو منا هابين تي أما يغاري جانغو أنا لمكتا القومية ينين باوا هاي لمون باي نياتم باي كين قومية كنيسة دور حابين داي أما يغري جنوانا لمكسر كان سوى دائما يا بني إسرائيل بسم الله مصدقا أتيكني تمنداني كتابو دغني كتابو بينو غريان كاني باللي موسى توراتنا جيني نغالين داني سي حار قوريا كم بار ورني جي عيسى دنگي حلي اتغونغا ان احمد يا الله تي قران دي مو عيسى ركيكو اسروندا الله رحيم بيكون كين كوني دي كبرنا na wuzu ko hawa adam e kata istere mari himbe gam Allah farin fi ko isrunda bismillah walamma bilakebe جاءهم ahmadu gariya بالبينات idalli bangan tonga nasara nundi ke ni korotinye akil akrota bangan tinni ko akarna sahir bismillah ومن adi yemme sumaya atunyungundenga koronta dina yemmenga agara garen kutu nasa wallai dikka pallema wai mallime wai ma ayanu ni koroti وهو an kananya akamaninga iwa kammana akri kata silama kunga Allah ta'ala anta qulnun kandan al-zalimin kungari du tonyati kahira kungari kananya kirne makinyanga aywa kimbe amma jirage hina ya gadi wa huwa yuri al-islam sere be qirin de gamak nyanga ay kemma jirage hin anya halina qiri anga nabara serendi du kam madina tan bismillah يريدون alla dun goni motini alla faren togo wujunun nagati togani tanyere wono kumbore baka alla da kumbore baka yi togonu nga comme rauf comme rahim comme nur comme haq kuni menu digal wujunun nagati togani tanyere wono alla da kumbore baka ime togo himenu gara kamun pili do bana ni me hunga daga ya subhanallah kamun bili do bane kunda kini mi hunga da
nay dalli day an Allah fare Allah gara akiri to be sinda gen hen bayo wa innaka la ala khuluqin azim kan wure ni jukku sire gono Allah fare qillay golli sire su gono Allah fare qilli kenya ngundana jukku bure su gono awa Allah fare akwan ni kinga na kenya to golli bure su gono Allah fare qilli ti ken to nana anna to onu ko hayna ginde ago ko ken no gondi bane aka mamaki ya kan banyi wa innaka la ala khuluqin azim dalle wutran dangi kedi angana ki aya kuturam pay arabun kannen di angade arabun kannen to angane wolangale to arabun kannen di angane ki aya kuturam pay manan tanu kusre aga darno ken woni senna un tanu aw Allah faran qur'an dine aga darno ken woni kewda togong na konita ahaya ar Allah faran sunu ndiawa aga ndaga sunu ndia atogonye kira yambangu ndiawa anaga yambangu ndi atogonye na sabunya aya ge kembal ay megar haqu be ko tikuni to ngonga gabe ngama tanda ka kama ngir hotana ke halede to suka lunganda aganda Allah fare ma yang kana aganda merendini aganda kamani ganga o kilikatai ako Allah yimi to gono ngono Allah yimi da kare kunwa kinna ko ina di harsa to ngono ari kero ka pakendi la kenta nya na kamani goyi ko rauf ko rahim قم النور قم حق كوني منو ديغا غاهيم بي غاندل الله فارن غوند اي دالين داغي اي دالين دانغي كيدي دالي تنان دانغي كيدي وانك لعلى خلق عظيم دالي تنان دانغي اغام اماتانغي نام ما خوتنا كيندك حالي ngana serebe ko ke konni ngwa nyini kamanu nyime seru nyu wonu wono parce que to ko bido na yo na nyamba ngi na seru ndadi diplôme be wo imaga ampungu wugine diplôme ya anda ken to woni asuni manira attestation awrina nan qurandi akata ke arauke arakin aringara kinya dome arangena surondi asudi kembani ay anda ken ntammani me mawu ginen to ngoni hoda Allah faran galle himbe go besu kitende kamuli do honne anda ken pungu genda ken kamanin law qur'ana nan kata na jukun surondi na ladamu surondi na karamogon surondi na wala halaqin tiringa mogon surondi ila kine na qurandi makamu manimi asu papiye ngama anti kendi to kello suruna da Allah farena hakaru ngano komentato Allah subhanahu wa ta'ala gana akko anna gemundi ho ga wa qurandi ni ho ga wa yambamundi ni asu ko mande Allah ta ko nan ya kampanga anda Quran na kan ban anda suguta yo anda krita yo atto gonya na suka mandenga nada dalene maniya wa innaka la ala khuluqin azim kina dalene wa mati sirra ka qama hotana kinda ku halli wa ma ataakum ar-rasul fa khudhu wa ma nahakum anhu fantahu amati qama hotana ko ke halle en ken wureni Allah kan ni gato maqaso bismillah
يريدون أتي أيوة كافرين على مرنو أدو الله فارن قنو كساورا إن كرندي الله تعالى نورنغا كيغاني الشريان دا دلونغا تي لغام بانكونغا ندي سوغيني نكي إن جيجان كتقنني كين غاريني على كتوي منيري دلين تكي والله الله تعالى متم نوره الله تيكني تمندين داناي نورنغا دي ولو كره الكافرون متم نوره هو قرنا بالإضافة متم نوره ولو كره الكافرون كين مالو كاهرون لا وكينيا إسا كنتانو الله قد هم بكينيا ودبر بسم الله الله يعني كمانينغا أري هاري مولا منقي تكاندينغا أرتمون دينغا ودا إنا دينك وغي نا وغي دينان كما أنونين سو أدهو غانتبان وكينيانا هار كينغا مالو هلا غفان ليواني الله فالي ميني نا دينك وغي نا قران دي دينا سو كما هم بيغي الإسلام هار كينغا مالو هلا غفان دا ميغا كينيا كعب الأشرف يهودي أبوريكي دارو دا كبارين نوكوني بيرين ودانغي تنغاتي كوتا وحي ماري الله فارين مدين الله غوي كوني مغوينا كنتو نيدي انتو خيري مندا إنا بونين بانا مندا كاتو اسلام نيا يهوديان أتمني كعب أبشروا يا معاشر اليهود أتي يهوديان كنيغالي قد أطفأ الله نور محمد الله رب محمد نورون كري رب تنكري هذا بشارة أكين يعلني موسنا غارا غارا الله رب محمد بتنكري أما يتني بتان كوني كندي فأكاسي نورو باني كندي كم ورين هوي وانينو كندي أنيا كلي توقتني كينين الله غرا جابي كوي موبي اغراكو يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون بسم الله هو الذي أدي الله يعني كمانينغا أرسل رسوله أدي هاري مولا منقي تكاندين دينغا أرتمون دينغا ودينا دينك سجندي دينا نكما أنونينسو الكينغا مالو هلا كبان يوكي دبرني يا يمو بينو كونغا تموني ياللينغنا كاندوا كاتا جاغوندي كينغا واغا كسنديني يلي يانغا غداينغا أتورانتينغني ادنور kuti jagunde ni sagan du go an ken ko ni gunda so wa no ngot ni gunda dunarun kuti e kawo ni daba gumu wa dunarun kuti ni sanjani ni ko na munda jagunde ni perde kebirenga angale se ne serunda himbe ken himbe ya mo se ne kenda ke mo da wafa kawo ni biyo so mun ne kawo nan suru de biyo so mun ne da ban nan bagu sanya nan bakatina kira jagunde be ga wono aga wan kisindi alli koda kona ke munda sahabu non di Allah farenda wa munda na golle ko da Allah ga golle be munda dina golle suya ona to kenyana ko mino Usman ibn Maz'un to rubuta mi ga mi war himbe kara ko ta Allah farenda an ganda dunni in ya kai khawla sun walla nin gollin yana bati nga nini me senke ni da ce yi gana ta kan ne gari aw ko ta sumo minni Allah faranti
nge sunna nyeni yagunga aha na holi mun togono kempi nge diga kille nan digaro gunnenga mana holi mun togono ay wange dinan kallenga ni kebeya kenni na jihadi nya alla killendi idu senkiye kenni sumenga alla gar himbe digandi maga haramu nge sunnan pitikenga nge sunna nge o kenkene urondi ngo hosiki ngo kota sungunu ngo kota minni sede benda balge diga killenga kempi nge kebirenga ati basindadi anna jagunde kinda sa ngaro kutuindi jagunde be alla gawa munda mo nin jagunde imenya kinga kubra alla herni kinya ganya ko ana ko besu akin jabun ngari wan habe gawadi himbe nda kalle kemenya besu aktar بسم الله تؤمنون أتاهن هنا أها كما إسلامية أو نلا إسلامية أنا الإسلامية غا أمو دو من اللي منكاون كما يا الله تعالى باني أدي فارنا أغنى الجهادية الله تعالى كلني تاغنا برنا أدا غي من ينكنا أدن كنا وام بسمون دا أغدغني أغندني تعلمون أغاو خسرنتو فركي دبري أنا كينيا الله نهو قفر أغدغني أغجنوبون قفر أغدغني ويدخلكم أنا غرني أرجنا نني ولكم ورنو أيتين دعاء سنكسنوري ومساكن أنا غرو تاغدين يا ولديني تاغن أرجنا كني يا أرجنا كياني تقن العظيم كن قرقورنغني وأخرى أنا هتني متنا كني أغاي أو كن قهنا مندا نصر كني دونان قلنا كني مني ديماندي جلي تنقاونا أدو وسيقوري حركين تغلا تقري وبشر المؤمنين سلام نيغالين دي تيجي الله فاري نانتي دونان ديماندي قوري نغورنا انت خر لا تقري كم ورني جوبي وكلا خنت ولا قري أجبت مكة وسي مساكن طيبة حسنتي بكرة إمران بن حسين الترندي كوريا أدو أبو هريرة الله قتي أرجعنا كوتي أدو تاو دينغراليني أتي بتندعني على الخبير سقطت هم بيجو كتوري أم بايجا كنو توانا كما تترندي يعني نجانا كتو موسى ngey mira alla faare nyaaga nda alla faare trindi ke ko man payga den trindi mo be aja alla faare dinda ke taw dingra lingi sankan sunu wani adda barin dongo lulu baane ya aw arjanna di ga tanyere kawano wondi kunda barin dongo ya koti dumbe nga kasu ga wadi tanyere kombe wano wondi kenda barin dongo zabara de qallenga kombe su ga wadi tanyere aw qaragawo ken kompe nogondi qaraga suga wono tanyere baydo wa nogondi baydoro baydo nta kuloru ya kuloru nta baydo maganyete mugondi duna baydo anga na banin bay anta banin ngali anga na banin bay anta banin bay anta banin ngali nga ay bani hurera ngengo walli koy kamra ngengo walli mo ati kengana dangi baydo kama tanyere hurli ayno ken kama kengana dangi kompeo kompedi tanyere yigandi nyoke wono yigandi nyoke tanyere yigandi ndambe wa nogondi wa kompeo kompe kidimandanu ngono ayugo ma ayagare ma iwan qidimana Allah hingo himbeya adu ke gabeni de angana ke kamume akombe haqe aka haqe atere haqe ayagare mpaqe ayigande mpaqe ke gabeni de anna de serna manya na ke mesu ara konan ga hay wa yu'ti Allahu al-mu'mina min al-quwwa min ghadatin wahida ما يأتي على ذلك كله
serena mani nyana kesuya ati naam ati allah semben kinni mu'mina nga wakati bani nogondi sembe be garawo kesu kamonten dun karandi ken atto ken tumunye de masakin tayyiba tawra ligi nuna lide arna ro warjagandi bismillah ya yemmu bainakum gatonne an kunnanya de mandane alla dinan dangani kama wa qarna bil idafa kunu ansar allah alla de mandanu كما قل مغمي قال عيسى أيوة حواري نغني مغبي يعني كما كان الحواريون قل حوار نغني مغبي كان يكون دوما كين يوتيني دغامن سياقوندي أو قل مغمي نبي الله عيسى غتي كين غني مريم أو دبكين يقال سنون دغني من أتكن يمي باني نجي ديمان دانا أيوة كتا الله دينا كتا الله دينا ديماينا قال الحواريون الحواري سورة من هلو كن ديام بانغاندي كم قومي موسى غرا تانيري اسربي سكان دي سروندي النجباء والنخباء كوكا مثالي الله فراني ما توندي وقوي وقور كنغاتي هم نا هلو سكوي باني كبرنا يام باسمي موبي بسم الله قال الحواريون قد قال لسن دي زدغني اوكو انصار الله اوكو ان الله ديمان دانو دينان ديمان دانو ati jama kunto wonni min bani israila awaremuma kunti isa ni alla komini a harenyani ara wurugi kataka bismillah wa kafara qa'ifatun jama wono kun kafira kunti alla remini ma alla nun siki go baneni fa ayyadna alladhina ila nekita minu go tumunyani arhim minu gara akoni kon mo buregedi imaso igaja allati urayym munyidani sembende amanu kunga tongonni yukun kahirin ku kamma fa asbahu ebrenga ya alla ga wahirina aw ibangan tongoni yanya nindanu wa aywa anya kemondi ewa ko awa kahirin ku ya alla ga nyana nindanu ma alla farenga worni kinga nya wakati kebe kebirenga munya nun kallem bangi o gara himbe ko ahitiki bismillah suratul jumu'ah bismillahir rahmanir rahim suratul jumu'ah madina suran yani بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما آية تمي عدو آية بانيان يسبح لله ما wonso subhanallahi konni yana alla dangani fi samawati kinga kamunni ado honsu kinga wonindi al malki wajina sura agullin maniya kifi dabariyo ki sura gawo himbi wala mosri kini bayanu ahkam salatul jumu'ah juma sallin kiti التي فرضها الله المؤمنين الله ركبينا فرضي مؤمن كما او كم مغون ولا لنا ودا اكيد نقول بسم الله الملك اياني مرندانا القدوس اياني تنك سننا عن كل ما لا يليق به
العزيز ayani nindana الحكيم ayani gemundindana هو الذي akenyani kamaninga بعث رسولا ahaygara hari qoriqi أميين karambalinundi arabunu imay sahandini imay qarana ahaygara harinya kai yani kini kaba kunyede bani israil alo awa qablan bilingo dunadi iqarantenni iro sahandinga nka amakenya de ahaygara harun su kananke isu ho qarante hinsu godo himbe mu'jiza bangande sawura ar kelli noku belu takke ganta qarampidi itakanta sahandin bidi na wendi ikani qaramoma كن مؤلس قورئ هو الذي بعث في الأميين رسولا أطلق منهم أي من يوايد أي مقهن أمي نقول وقرن تنو غفلان قرنتين إما قرأ إما سهندي إنتاس وأي من كان كم يايكو سلما بايس هاكتني نانيا كم مودي nan koro kemme no kunga na tagahon suhiri to agodi kini mo exam campagne anga de kutum bakandi amma qara andi lebu anga de alla faran bakandi amma qara anda tiga e amma qara ange mbe gara ko awa ange ngaka ne ba to da akaram balinda ange bira ga karna ga بسم الله يتلو آياته أكيم هاري قوري أو قرن الله آيانونا عليهم أو قرن بالنكو كما ويزكيهم أو يسمين بك هلا كبنا أو قرن نيني قرآن كتابنا أدو تواغنا هندنا يكونيا من الله فارن لي كان لفي ضلال يوسمني أو أكيم بانغاندني وآخر angana tarikun qara alla farel liyen kani igani mobe anga tunanti sammen campagne tuniyen campagne nga alla farel li kande li noro li qurayl li tuagulli kita ko Allah fadan kiyon akhir na kun banan da ai akhir himbe nu gawno ken ko tanga sehilli kunye awlo gina ka kundi aro kunta na di malagara kota bismillah وآخرين Allah fadan imam be si qarangunde aro nyonki senunde aro awa tuinindenga i waqatinga alla faran dangi halle bil wasita liman yati ba'dahum ila yawm al-qiyamah kibran himbenu gaw alla faran diro mena qaramo dinan kanan dinan ya ko nan kibra kun qasigiti ken golli bani anta gilli tari ma wati bi galli alla ra bismillah وآخرين وآخرين أرهون تنونها منهم كن قن إيو يكون ورني هله لما لما يلحقوا بهم أيوا كن من يرهنا ندي كتنا نورني الله فارن كي إكتي قي إكان قبنا سنو إن قبنا نتواغو منو قرآن في إتقوادي أمنو ديني مغا قال لما يلحقوا بهم كن من يرهنا ندي فسنون تاغو ندي صحابة هنا نمقسيا أها تابعون وسقكم كما تابعون وسقكم كما وهكذا وهكذا وهو الله تعالى العزيز أكين يعني نندانا أياني جمون نندانا ذلك أتي كم مغبي هاي الله كثير يعني كم مغدي كين الله فسمون تاوني دي يؤتيه الله واكن يمنا أجر أكنو كندغني الله تعالى أياني فسمون تاون تونكما أقورنغني
abin nanti o ko karanteni o ko an min sorunga manna gamanyo ko atira nya kunda ko alingira kundwa anda lungira mo be iwanya na kundwa asuni ga hoy ya de balle enti kama yahudiyan dun nasara i ho ti ke ho ya honi honsu Allah fare ngani ko be ay yahudiyan yang gabadna da nasaranga ne sabur ala kun kabarun to kai to ke wakati madina nonga igabe ngono bismillah مثل الذين بسم الله مثل الذين هذه يم مثال مغمي حملوا التوراة يقرا كل كندي توريتا كتابنا ثم لم يحملوها nanti ingolli tay kem palle i mem wali kemure basana ibara golle atkum misale kama salil himari atarina qom harim misalinya يحمل harin أسفارا galliki gapunga harin wonna hinati gapewa adi yahudiyan kem mo yadi gappin pai karangin pai itu intenni kon suwadi yere mi hawu yahudiyan nga kinya sabura lagaren wurni yere kamu man besine ila kenda kan haga nga alla farin gari imma golliti diga men ngade ma an kuton timme yugo mbay ngi bara mo kinyani anda liken mutu kan anda ni mem golli ken wure kali an ngana hontu kenni liki an ga ma golli anda liken bo wure kali anda ni mem bo liken wure kali natu nanya ken angara liken mutu na kinyani ko ganda liken mutu aga makinya anda wara ara hosro ama hosro kibena tuwaunga na hania na tu nanya ken anda liken mutu anda kinyani ngangara tu amanya Allah tike misali ko ma hare ngana liken mutu liken ko no way anda harin tingani a kitabina anda diga sagandi an sagandi garanda tigandi harin mo kentwa harin ta qarana asren darno qaramudi wasre be ganta gollinti tuwa unga an misalin bai ando harin tingandi kitabina so ambana an ngatu amanya ara likin yi mendi awantanya na so ambana kiblenga talin kati koni bu yahudiya ayran kan be mo qirni to ana sukamma an ta gullin tan karamponga bismillah bi zamahil qawmi ati yam misalin yahum wari nangaya ku yam benu ya garan kudu ti Allah ayanu made Allah taala anta kunnun kandana kun wari du tonya ti kafira made kum yahudiyan ibenu ga to wandi iti wallahi billoga yuwake wari ora tunan tayani ogara yuwake wari ora tunan tayani billoga wari bismillah ya rasulullah yang nanti ya yemmu benu kunga yahudiya gangahu an kunganda hanga burinko nanti an kunyani an kunyani besanunga alla dangani sirtana taqentadi wonwa karna bil idafa awliya allah o kwani alla besanunga ko yani alla walinunga min dunin nasi hajaw al illa kana watina sirtana taqentadi ko halle ahaganda kin koni yahudiyanu ko ni kinya konni ti alla farengo ho konni garinga ni ti kunya hodiyan nahnu abna allah wa ahibba'u won alla re munye won alla kananunye kebirenga oku be gani alla re munda kananunga ho hon tarno arjanna illa man kana huda ma yahudiyan baani allono ni alla kanay killo nyana ni alla wali killo nyana nga alla kanan ni menta ken konni awali ni menta ken konni kenni kembe quranga aywa ni alla reme ken konni ken tare sure taran tarnu arjanna ko halle ken kana ken kantare
kana koyi menandi asu aslan garingeni Allah ya koni Allah fana na mo yugo kida kingi garen bangani ni besuda fa ido ho gata kingi to atimani wa tamannaw lil mauta qarakallennata إن كنتم agandani صادقين tondoya basa agunan himbe ko arjanna sirentar no ma yahudiya be suwa to kon arjanna ko ni kitene kar halle arjanna ko li be so kento da kambiri halle an kar halle da karakallin na ta ko bismillah ولا adi يتمنون yahudi an ta kallin na tana abadan bada بما man sabura kon sabu dangani قدمت tungara أيديهم kibenya do kento igar himbenya ba ayan sigi soran sigi doru ti yaho awa anna gamu ko yahudi anga giran kuti ti yahudi anu giran kuti arjanna di ko hilla kapanu ngana ga giran kuti ko krante mun yedi bobe anke da kendo ko me fasar iwatu iga barato mu be amusoni yimbe ke sabura in ta kallin nata ina kone a doron aljanna wo guda i me watu dangana ko ma aljanna tida arakin la intanata baqara qalati lan yatamannahu abadan silla adullan aywa lan kenga na hon kata kennan koto min Allah khale la af'al hada aru lan af'al hada lan qatandin nan koto dinan Allah alkin wurin in ta kallin na tan har wonne killa makin mu'siriya bismillah والله الله تعالى عليم أياني توانا كافرين قل يا رسول الله يانجن نجي إن الموت أنا تكلم كلم بي آغا كم من أمركنا فإنه أرى تكلك أواغا جمد ثم ترد كم بلينا غساغني كاتهي مغندن توانا الله أدوهي بانغندن نبئكم الله نا كبار بما تهم آغني تعملون أو كن قلن نادي إنه ملاقيكم عمد كلموا نورنا غالي دي قرآن جنة جنون كنا اللي كبوا كمباني أغنى نوريني أما نور نسري ملاقيكم كنيان كمبان كنيانتا أنغو ورناي أنغا نينا وانكاني أنغو ورن هم بيانغا وانكاني نانكاني غا هو ملاقيكم أنغو ورنو كالي بيدي أنغا نينا نانكاني أنغو ورنو أنغا قوانا كرانو كوبيدي أنغو ورنو نديا كرانو نيماي سنغونا جتي سورا ني دونداري أنغا نا وري نانغوري 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 دي agan qabana yan no kubede anyi mura no nga wanyini no wa innahu mulaqikum kibire ngam nda kallen na taw ma na taw ngurayo msaga yo kallen gonna wakati ba ana du da kallen saren ne mani khay golle sunya ba islam agun no kallen saren kemba ne sidega karana adu allah na ganalli ko ho mabul akamanen du nasro alla ga rasro arna kinyo dangan bismillah يا أيها ya yimmu binu kunga tongonni إذا نودي lillin da gangunni sallin dangani يوم juman kotandi min kema ni fi juman kotandi fasa'u kebirenga an kunnan dungare إلى ذكر kata الله Allah hinkoniranga kin mani salli وذروا البيع agana kon su togono ingani qobolle magun harakin sitiyen to aro menaga ذلكم aro kinyai na ho خير jumanga nakri na hon su togono kata salliranga na hakko ben togono kinyam pasamun daga dangani
إن كنتم أغندني تعلمون أغاو حسرين قركين دبري بسم الله فإذا قضيت ميراك الصلاة بيسلي إندا تماندي فانتشروا كمبرينغا قسانقي في الأرض نيندي كن أمرو إباحنا سلينغا قري كبرين أورو قسونيوي جمانغا نيمي كبرينغا لقموني أدغان دا كن أنن سانق أنن دغا أنقول لك بسم الله وابتغوا كم بعدين قمورندي باللي ورجعين الله فسون داوني واذكروا الله الله هنكو جمان كودانا ايوا هنكو نبي غانغبونتا او سينان كونا تفلحون اغنا تحقق ولكتا كن جمان كيتوا جمان كودا جمان كرندي هنا كينغانيا kibira keni na koy oya nanti wakatin kinye bo ke qirinde baani ani nyana alla faren kiyindi aganda ta min barin kama wakati kebe iwo juman khilli ke baani ani no salli qillana baani kana waqilli aw sallin qilli misri laqani kinda worni wo khutban qarma anda bu mimbarin kama iwo salli sigindini iwo salli Allah farini kenya ke mogodi Abu Bakar ni ikenya ke mogodi Umar ni kenya ke mogodi Ali yara wuce be ni Ali ni Kufa kenyi ke mogodi bira ke be Umar fathalle Uthman ga wara batendi jaman gabo kanun la to meya Umaru la kirinde bane ka hay ina Kenya ike kandi kompen kamma akabe iwaqiliti az-zawra in setu kompen kamma iga Umaru kara musulen no bede iga Umaru kara na sallen kiri juman kampana illa ni maniya jaman gabo kanun latu meya ti serun wana ke mo wati kebe i warni misireni indari wati kebe nan tagu kem pakatinga Allah faren kalle kebe ga nyana kenna kiri misire lakenga ina kutuba njopa ina gulle wasira suma sura kem pakati ناسا من الله فارن تودا عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي الله فارن تودا نجي غدا كبه سنتي ادو سر قور كن نغتي ابو بكر عمر عثمان علي كوغان هيمبه سنتيم بالله قرا كين قدباري اتو كمودي مكدا ara illa nya ko ni jaman gabo kanun la to meya mukini na gara o kem palle gari amru bun abni azli kendi ke umar ibn khattab kismari nyeni honu na akhirati khalifa karagandi atile wendo asru yendo adinan sabura bala tuin dengo ne khalifa ni ngatoy ken kara bane tanaka hay kumme illa sabuda mo kenda nya kamo kenti kirinde hana be Osman gara kenya ikan kamundi kibrenga ankiri nga ankiri misiren kama kibrenga Allah sallam Allah farin me kiyende bane be ganya misir laqina kibrenga kennan kiri ata wa min bari kama kibrenga kennanya ara hillo tanaka hukunga kunsunya misiren nogoni kada ke so nyana maniya na watin kini siruma iga worn wati be na li na ni khutuba majobi suran kini ina ke illa ya sabu da sirebe da
akiri tabane na tawo na khutuban qara na ngiri na sigindi an kallen akullen amma himbera to Uthman kalligeya na akiri tabane kebringa alli halena tawo na bane ka hay khutuban ngima an ngiri anda sigindi an salli an kallen kullin himbera akiri tabane kem palle an tawo anda khutuban anga tawo min barin kama ila akiri tasiko anda khutuban qara an kana kalli akullin asu senti Allah fare adi sahabanu ado tabi'inu alu senti kunyi ampon wono kunga nyana inda qiri iwa khutuban karna ngainda ya qilli jamanya na qilli domi qirni bani nga jamanya na qilli domi sere sugawo salli khana misrendi iswa qilli domi alma min tawo halle min barin kama ken jama su kapame iswa qilli domi qirni bani yana nya wajibi wa kutuban qarna indi wasa wasalli zuni wasalli kesun ta'wil ni nesintan keso kullin yawno koni kala zahiri الظاهر يقبل التأويل donc digam bangante be gono aw facarni keso ktenadi nesintano nanti karake bane nesi ganayno Usman may anyana mo yugo digamen zahiri bo kello facarni to ana qorum ma mahimbe ne nesina la yaqblu ta'wil kenda facarni ila juman kullu katta juman salliye awo awra wangandini mo kiyano wonni kullu ma fil amr huwa gawnu asuka mon denni zahiri yaqblu ta'wil himbira fajari na togi mo gondi himbiranya aywa wa hilloy himbiranya sikoy asuwo kitene azahirindi nesintano nanti la yaqblu ta'wil nesintano ti mangaranya kebane ay ken nesintano kebringa kirinne hillandi ken kankay almamin ta'u halle min ban kama ken to wonde kirinne hillandi kebira ken ko liga ndanya bane okum mazhabindi alla gara kabande biye koni ken pakati a jopel ko gan akidiwa oro menaga ken su ko mande qara dabari e andage me gana dabari anya njawu yawu anya kobe yawu anya suhuri yawu anya ho gani sitiye ya aga worno odo menaga ken su ko mande ona hayna to kon anya sagatande yawu anya besiye yawu anya borotonde yawu aganya bane a haramtenni aw gurjeni kinno kuma da habini a haramtenni aw gurjeni wa shafi'i di ahrami nganta gurjeni ay kasure ni maniya ko magara ando digay naga anda betgilla ke mun ille kare alla ke makuti makliya ni wodi awa gori gabe gumen ngani aywa anda kun gonu sehen jopa awa wakati ndiye bati antara karne me aga ko nan da haram demi ani kana alla ya ngato kono parce juma islamagu jaman salle ni sunna ni islamin kama wa juma kini fardaye jaman sallin kute kene sunna ne mati an ga salli ranga amma salli manda salli an bani yana salli ira sigini na an tokono kibila ken kamanin kana kama wajib ne an salli kafa jama'a sunna hiten kamanin kama an wo salli ranga salli sigini an tokono
amma salli hina man ba ne na salli to da ken kamar nan ka hakan di sunna wajibi ne an salli nan ka hu jama'a mati gindai abane ganyi gara sauhon salli a rabutunan ka salli ba ta ma ba ne ganyi gara futuro ya salli annabu hina jaman salli kute kin sunna ne wala ta mustahabu ne amma juma kin farda ne juma kitu wa kitana himbe ga wasu lama wanda su kan mo yi wora unyana aw juma ka hana kanni ko de salle ni fardanga ko wa kanni no salle ni fardanga ho wa kanni no suman ni fardanga ho wa kanni no e ma juma kan fardanga la ho woni wono ken ga kanni ni kan anya halle wajibi an kama wa kanni kun walangalaye o kun idingira nunga wati gabentan juma salama un kan arabu ni akeli ti yomul aruba muslima un yana akeli ti juma un kota la yimnu motini wuro be gam pasu wuron suya kini alla faren sara wuron am mauludun wuro kem palle lailatul qadr kem palle bitamagan trenden wuro kem palle arfa wuro kem palle juma wuro kem palle shabana taganden wuro kem palle banan wuro honati o kon go kire himbe keni banan kalleni ke bala ko te ke ho kentana hona liyatul qadri ka hukuma hona juman ka hukuma ala kulli hal a hayta am pakaringa musliman ontarni kinyasu ya ngagara joppa himbe tilil timoyiru nguru yam pasuro suya naam kinen bana ngurumbe ango kire ne tikinga kona bana ko yanga na fasonta on ko yanga ango juma ngurumbe kapakenga kona juma ko yanga na fasonta on ko yanga صاحب المولد عليه الصلاه والسلام donc مولود nguro himbe ga sare kendi ngani mawlamini ya kenya na juma ya ayana bana ayana arafai anga kire da husru be ya Allah farin na kin suroyin ko kebena aken mi ga kino da atile kebya kem pagati kha kin yan sur da kin su ko de ken hakren dalenye ken nakal yime ken hakren dalenye ondari kata naklunga ati odangani kames angana duna tagani kamesine ike ga kamesine bi de kenya pasa su ka mandenga yukim faydi gana mani ken kamesine jope kambri aro kampakati a jope asara wuro a jope kenya oke bidenga ko mo fason da on kitana ti hoyi aga dambi kata kinga Allah farin yummatun nan basu yummatun su yaman saura iga dambi kata Allah farin ya kibla hongo qorono ti nuru honyi awdron ta on kitana ti iddam bi honyi kibrenga angana sallan kannem gudron juman koda anga ho ya atokon na mo sol juman digay okum wala habindi wa kiyenga nan yingi wakati kibrenga adiga wakati ndope
nga kenni anga watu ango kunyene misirenga na salli manya nganga watu nganda kendu ngani ni salli anyi mena hay na wutan giriranga kata misirenga haqqe bi angara wukkine na to salli manya kendi kempa kay gudari kenni anke ngiri watu wajibina nganda giri sisa ngoge mai kebiranga a wajiba ngin kam kempa kati anan ngiri kempa katinya juma sunna nungay jukusuru ngoy asunna nyugoni yankiyenga asunna nyugoni nandiga hane asunna nyugoni yiran kulironde nga jukusuru nyugoni timasiri ronde nga adu nan sigi nyun surondi nan nyintun surondi nan mogon surondi kunna mogon sire juma yankiye okuma habindi ango yankin nan kusaga diga yanki halle magata yigene magata ngo kenkene kusaga tilim annandiga kingeni yanki yimme nyimme na hango kiteri jamanya nda kolokolo me kama futijin timendo megen time be suga na yaga na kusaga diga o tlana na kemanya kin okuma habinga amma nga yanki gilli mal hayri mbuga halle wase akoni tenni okuma habi juman koda okuma habindi giran kulle nyam pasu yiran kurumba yiran kulle hara kasengani kinyam pasu yiran kurumba nga akulle gahe ken okuma habila diga hane an han qorengen hanan digalu Allah wa sallamati kungo nyugo mekitana awol logono magari selingre ya nyugo mendo selingre naga aga nari mekane mo almami nga taxo min barin kamma bane anga ndari anyoro sallen koniya anda juman kita nga liyen koni durambaraje amma ken kita de wala malika nu nyaw sikki killundi kilubel gorni jumanga himbe ga ndari yo ken sahana wa so re trene angari wakati be an kallenga ni nyugo menyi masilingre nyaga ni ido mena ga himbe go kendi aw kinanga amma mi nga taxo bane malika nu ko hana worni taxo misirendi wonna kutuban terenga to la kenda ni to sa nyeme ken ko tan kadon takinanga kenni li hane nahanga anyoro juman koniya anda an fardam buganga nga kado be ga kinanga to sa nga nanyimi ken takinanga karde wala kenni li hane nahanyi go amma tanda ka maka juman kota diga sago misir ni gilli so banna maka gulli ay ati juman nga ndakri wakati kebe li yani ango golle be diga ngolle nga anga ata ngorni jemay wakati kebe kem pati nga ke li anna li jemay wa amati ka juman nga nanyi men diga juman sunsin kara ay ati juman nga nanyi me fantashiru fil ardi adiganda annan diga andiga ranga angani golle be nallu wanda diga no mais min ngari juman sun sinkara ay ken kan makari imati ma golli juman kota imati mangari juman sun sankara diga ngolle angana bu juman de hanan no kutana be ga amna haju ga nganu Allah digana muslima umma tampindiro hohodi matampindiro hohodi ntampi ngotu mene juman kota iti honta kinga ntampi lenki ngotu mene walma koy sunna ngabana kota bana tuma ona kenya juman kota nga wala kempi basiya ngana ndi juman nyan sigi omma golli ay kima ko serra بسم الله وإذا رأوا تجارة أتي إسلام هم نجاو وري أو لهوا ما إلى سانغي إلى سغلا وري بك هلم بينا يكون نقصك كوجي كتكين جاو أدو كتكين سغلاي وتركوك إنانك معلمين تو كتبني أن سجنتي
قل akida ngani ya rasulullah ما tihimbe عند kingo الله alla maga baraje ya خير kennan basu tungundanunga اللهو tungundanunda dina ken sangeya ومن aro dina ken التجارة jagunneya والله allah taala خير ayani الرازقين. warjagandanan posirenga de abbesu warjagana nde khutuba aw wajibini anterinkeya agemu tayi tahillosu allah farengo ko mona khutuban qara sette ñugo koso gari nan gemuti ken pakatinga kotan pakatinga ni madina sirullahi himi maga hunce jura te ada maren padunu iga honu no kuygo madina sagandi wonati ahjaru zaiti kunda nonyi madina ngolla da kemenga ndari wo tabalen katunu na butunu fude asirungo baka serati khairi ni wori de bendi yo baka yo qobondi anya taddanta nusu hondi tasiko hondi tahillo a worni nangemuti alla farango ngona khutuban qara kemman hangena buwane e kagumu be so baga nas ngende to aywa parce que kem pakati sallim pallan khutuban go qarne illa hoy wa wayba bay kuma simana limen salli kai salli ngani me bane keta ko tasuni waju ndoro mo ko ne on diga o honun ko bo ira fatar ke mo yadi bo kenya sawuni juman khutuba arban no khutuba mo gonta ba juman khutuba kabandelli nan diga na ken to kendi ra yilla na nya sallin kani anna khutuba ngatri kana hina kendi anna salli amma ya nya gala ti juman khutuba fiti juman ko tangolle ni we o bananum fil qalira ken to mo gonni salli halle wa qarna tana su kunduye ka ku ganya sa ila harawu nanti ke ko tingen ko yin suri digame ko yin suri kabare atrin kam mo sira anna fam ila yilla ona mutringi hina ona tawna salli aw alla farin diga mundi law tataba'tum hatta lam yabqa minkum ahadun la sala bikum alwadi nara tu wallahi madina asuga nambaka har serebari gamay to ko kapinga madina holonge ke ani ngamini yimbe nga kama ni gengule ni serebani mbanu benu ko tokono alla de ben to kunya hida daiman alla ko mun to ko musunda o tayi woyi tan nagate serebani an tokono tayi woyi asoro segi bani an tokono tayi woyi soro tamido bani an tokono tayi woyi soro tamido sikwan tokono tayi soro tamido nagato o kebidenga kya hay khilafu be go majhabu mundo menaka yalli juman jo pahalle asahana ti soro mani me jamanga na sanke bari ke yayi ima malkiti juman sahana debendi bo debebe aga sabati yani Allah hingo kene himbe iwama al serentanya na talla hinta kene sere nga wure no gone debe nganta taul himbe no gone halle ken suwono zalle tagongono garanke ngono monsongi ngono ogolle gibili reparateur ngono mécanicien ngono électricien ngono bo kinye tataqarra bihum qarya debe ngaw sabati himbe ni oguma la habindi kenga na yani debe nga kebrenga Allah jumanja Allah jumanjo juman jupal ba jupa halle aywa amma hira golli kune ngiye besu diga homundi maka on ngiye besu li tendi misalle wa sir haqa be nga wodde bendi anda horo yugo tamido hillo jumango wajibi na suka maga nda kembaga kembere nga taaro jokkini ti jumake ya ngaga ma kembaga kembere nga khara juman to ono hina sagay ndanya ana sagay ke wure hiti soro tamido hillo ga nekte debendi horiya agara juma salli jopan ay ken khata wawre hiti awre juman sabati halle nanti aga debenya debe awo sikiti du mo gabe kem pakati agara juman sigindi
agana juman jopa jamanga na sanki hi yugo sabura na nyi soro tamido hillo kite debendi kungani awa juman wajibi yemuya aro jokini ti juman awren kini agama kembaga kara tono hina indari wakati bagana jopa nga soro tamido hillo kite no juman wajibi ni kama nga debe nyime ka komo ngo debe ta kununga ay mata kana jopa awre tikini wa shafi'u sahandi tan nagate yugonda kite kinda ya kemmo ko nura tamuru sikko wutu ko nura anagamundi tamuru asoro segi wutu na sabunya kusu be ganya na Allah faranto khutubanga ala khutuban timmandi ama ko ti ijma masa وتركوك قائما إذا أنت تغسك قطبا لي كبيرا كرا أقول قطبا السجن تنيانا ما تاون تنيانا إذا ابن مسعود ترنيت الله فارين قطبا قرنا السجن تنيا ما تاون دي أتيا لانك ما آيان قرا وتركوك قائما أتانيا السجن تنقرنا وكبرنا لعلون بوغابي كنت خطبة جمع فردان يواني غما داود الظاهري وكنت مستحب يعني لعلون بوغابي جمع خطبة كان واجب يعني أنها سرندان قرنا أنه تاغنو إهلدو مينغا توجه تغنانيا كونت يقول والله تسكمه أما أبو حنيفة وأحمد بن حنبل كنت سكة هتا شرطية تاغي هتا شرطي أنغرا سرين تنغرا أما باسنيا أنغرا تاغن تنغرا أما باسنيا فالشاء إمي غني خطبة قرنغانا سيناغو شافي دو ديغامو هلوكادي بيري نيغونو أتي ماغراني أسنين سالجينغي بيري نيغونو أتي أرا سنيغي أو وسن amma ko mai habini aw aqanu denni kutuba qarangana ana yasinni mustahabu ne arwa qarna na yasinni ino ko malhabi digambane mo kutuba nga nan de kutuba ahol loge madhhabinu nyugon kin anna allah tiga nam masallinya naslaminu wasiti allan kanninga anta sorno ko halle mangra allah tiga nan salli farema naslaminu wara mogobe kesre ni kesre na ken kida kutuba hana adu hillaninsu iwa asrin ni anna qur'ana yugo qara harandanya ayabani asrin ni qari anna duwa yaslaminu da kutuba hillandini na qur'ana ni qara nan duwa islamin da hana alhamdulillah konne allah tigaye na allah kannin ya kan ko islamin da o sere ganda bani to ku karagidi shafi'iyuti an kutuban masaha an juman masaha me ani abu hanifa tati ike maga makin ya kasudi المام يقري أقاتي سبحان الله أيان قاتي قرأ سلين سجن يتاوسي ما قرينا سجاتي لا إله إلا الله هرتباني أيان قاتي قرأ سجن يتاوسي ما قرينا سجاتي الله هو غني ذكريا أراكو تباني هرتباني أيان قاتي قرأ سلين سجن أبو حنيفة أتي خطبة أتاني من خطبة سها جمع سها imam malik ya qallin nan kutuban fini dina suya fa kenda ko ni mo kare kinya qotel alhamdulillah allah ti yadi ma sallin nan yadi anna sudun wara kille sire kama kutuba hanan
hillanni qur'ana yugon qari haraga ndanya aya bane adu annan duwa islaminunda ga kenda himbe ko ni sakinyan ko to khutba alawa akoni mo arabu nun go himbe qille khutba kenni maniya diga men nanya musajja asigiran tenni sigirane diga hara ande yana tahillu ay anani anga sigi no ko be zana negu aro tari ambani sigi no ko be na negu isunyu mirani alifu nye wal masunyu mirani wawu nye musunyu mirani awa hay nye har kinga na hillu kuntu wajibi maganya kunu nye ina khutuba ankara ko mi sehe kutun kon mo ay kingini akem khutuba kon aw apoten ina ngabadi akem madhabin siru ko besuran take anga ni khutuba ni wadda bar dewi maga la muye ke go khutuba be ni tafsiru ngari nyagalinde gongonde ngari no wasikile sire ngawadi anya halena jipati alhamdulillah gonenga ado ma sallenga hillandin ka qur'ana ayani go wadi na gamde awa duwa ngar islaminunda mi adda bantengo musajja'an kinya sabuni akingra ko mo akuteni sire da kusunya nan kana nya bi sabi'i kentan nu alman suda kinya sabran gaba akin madhhabin siru an wani hoyi wasu handewi maka ke mako kannen sabura a sutti mantinga di to kinya da khutban bal khutuban pusre ni ango wakati be anna ke mo nya mo sren ko islam no ango wakati be bati be ngo wona kem pakati na mo sren awa dunam pi be me ngo na kem pakati na mo sren ago sogona mago jabunina madabagu nya gana ay wakati suri mo yubani alla gati himbe yadi alla kallem mo sre himbe sre nganti jamanga na mo o an kona nguru himbe na mo ko mi ago sre bismillah سورة المنافقون بسم الله الرحمن الرحيم وقانون حكم الابن مستحب يعني جماندي أنا الفاتحة أركهنا أنك سورة قرأ أدو أهيرني سورة بقرأ أنك يهلندين والمستبيس ربك الأعلى أنك ينقرأ هلندين والمحالاتك حديث الغاثي أنك ينقرأ هلندين حكم الابن كني مستحب هو قانون دين هو قانون دين السنة هذه قانون دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون كان مدينة سورة نيم كان آيون تمدو باني قري أتيا رسول الله يقول لي مناغن النار إناتي تينينونا يغامي بيغانتي نغني إناتي أقوى شيدني أنكينا الله فارن تيجي تيجي الله تيجي غا يكواتو تيجي تيجي أنكم مولمينيا إفارن ينانا وإيك الله يوسرني نبي مناهين لكاذبون غارنتون يعني يشيل أنكن نمبارين من يشيل غارنتون يعني كوي أدي رقم بانياري إما دعنا بدأت هارنا هو بسم الله اتخذوا أيمانهم هذه من زاورا يدي مناهين دي كنا ينتجي نانيا قرودنا يعني يريدوا سجود تاي إكاهرهم بيجي سنمني نابعندي islam nungi jihadi onta me qini onta me yagini indunge mawni kari hay gara kunenya wara ido kenna wasaddu ila islam nun kaba baka jihadi ngatiran ke mogobreya na'am annatu aywa ay munafiquna kombono ya'maluna igo kengolleni ذلك idan ke golle kenyani nafiqinunga itomonde tinenunga kem palle kafira oti sondomunga
ito kemo kamma ma Allah ga begeni isondo mun kamma فهم ke sawura muna hayuna la yafqahuna idali manan ga on famne golli gure nyayi nanya awulle garde sondo men begeni وإذا رأيتهم bira ke biya nganda muna hayunu ngari تعجبك ay أجسامهم hatunna kusagra Allah lumo وإن يقولوا inda se تسمع ya rasulullah anki motringene لقولهم idigaminda idigamin lalli awalan galantenni كأنهم أتين مثالي سلا سوي خشب أدو نحلو غاو يقول سولي سري سنبنتي كوبينا سولي سري سنبنتي أنا من سورة أنا حسو سواندا أنا حسو سنكمنا أنت يجيني أنت مني أنت سهني أنت رادام بتي قولي لي هرباني أتين منا هاي مثالين باي يهو قبي يكون الله فارن كيندي أو الله بن أبي يمي حتى دونكياني أحسهنتني أني نغلانغلانتني يهو غبي يكوندو يورني الله فارن تاغرانا يوكوبين كيني يوسم بني سرونغو كباكوني يا إنيامغو إسهين غلانغلامغو إحتينغو مغوبي الله جو فارن دا إهاي مغوبي لكيم بانا سولين سنبندين بانا ناسونتي يا ورمغن سريني سندومين برين بسم الله يا سلام عليكم بسرين ما أسيبي أنسى لنا سورنا دانو ما كنا السوق ما كتسرونه أنسى لنا سورنا بسم الله يا سبونا كل صياد أتمنا هين وقن سوق جني نادكني كما يعني كني تبدين سنقول دي حياة ودمو تبغانوي hayana kanne sugan da gara wasu man dangi ko ninga yi wa golli guri nyanga so kem ko sero amo on sere gari ago tawranga anda jama su korin de wore on kuni ga kam ma hanya sugan da gari asima lengi ko ninga wayi bene ango sere be go kuni anna tunan anta golli sere nya e kem balle amma mini amma suruba amma jogo an kan namani makanya suka nda gira nyi ma tungi takenta na to an sikande ngandu ma kebe an sikande ngo himbe de ken to awu batte qasunni ti azambu ma haka fi sadri ke junubu mo ke ay asu sante da nyi mako an yi mega na to ngana an gara himbe nya aran ko sangi gimendi de seki asrai بسم الله هم أتمنى هغيرنا العدو إتجاه نقولنا فاذرهم كراغا موتي يدي قاتلهم الله تعالى ريلانغا نقص يغوننا فإذا قلي غندتي مناغن دغني قريل زرانكني استغفر رسول الله الله فارنا قوار جسمني نياغا دغني لو رؤوسهم إني ينقلن الله ورأيتهم أني غري يصدون إن بل بككنا وهم يكون مستكبرون إن قرن هكذا وتيقول دانجي الله صلى الله عليه وسلم ada asigi misirin ni akutuban karna ati ngana himbe ati jama muna haganu ngagadi ngana himbe to ngo kenangri kulane gri angeni muna hagaya kulane gri angeni muna hagaya riwaya ni wodi tandu miro halle sere ara kenkri ayan ngana yanka beso met ma an kuto ngana ko kunda gor himbe beso wat ko sawra muna halle mundo muna hagen karun ko ila meka huma mena dia kati serunga aro ya gundi aro yung kolan yankandi agara adu halaki karikata Allah farenga agan tubi baka muna hagundi agana munda maga anti Allah nya haga maga Allah haga kinya siri idza qila lahum ta'ala yastaghfir lakum rasulullah ibra itonta Abdullah ibn Ubay ati isrun dangani agatin nan salama agatin na jakkan kini aha atoko ketan nan diga sujudu muhammadu rambara
amma dallake halle awatu akara muna haqiya Allah rahim be begu karikata Allah faringa anti Allah nya hagama iga bara arakenya begu amma begu himmenu gati karikata Allah faringa anti Allah nya hagama de ayan da kin kuyi kima nan diga kata sire an Allah nya ganda kibrenga kin Allah sunnani Allah faran sunnani Allah nya ga en bogoren maniya Allah ya hulani maka manan ko to kan kin yime yani al wasatatu bayna al abdi wa bayna Allah na ho wara andu Allah naga kin yime yani abban ko tenga tangar ho wara andu Allah naga bani tanya hillaka pane aw kun ko manum po santon di ti hillaka penyeni sere tana angar Allah tana batu tikeni hillaka penga angara ho wara andu Allah na kana tikeni hillaka penga angara ken kamanen ka hana kanu tiken an hillaka penga kiani jabu ma igana dirne timani hillaka penga ango himminu ko ni kiani anna Allah tana batu tikeni hillaka penga angana ho wara andu Allah na ken hillaka penga an ganda ken kamanen kananya an pinya lemai tiga ngani hila kapena kiani itando hanan ke kebra sahaba nunya hila kapano Allah wotno da ayani igallini anken anna Allah kafari gesimundida la wajadu Allah tawwaban rahima ini Allah nyini tuburi gane inya nyini hinane igallinan kenga anna Allah kafari gismundida kende Allah ko mun Allah hilla kapenga ko anti sirunda karikata farenga ana Allah kafari gismunda gada ibara ibega barani ne Allah ri yabi kewena ko me wara ando Allah na awdangi ni kedi Allah ti aga ni kene fulani ya antingenya haga magani ya hana kama kibla Allah na farin ka hidi wana batuwa wasitun yani nagando yani sahabanun koro kenya kama ina kenya tu kome walle kome do Allah naga kenya ni gati serunda ka kini Allah farin ana Allah ka farge sun mun daga da kibla farin an Allah farin ya wasitun ke anya kahiri wa na'am ina kenya kun kudu menu yan sigi yo Allah farin bakka in makaman sudi i darajan sudi i daron takon sudi batana place no wono angara wara kinga bani ko ike mo tanya kahiri ko mega gati Allah farin na hoho nyaida kiyan kota sui ti Allah nya hima kiyan kota sui kenga sabati na di kenwo gemme Allah da surun giragi manni ga manya igani kenya ne ken ya hinima ara surun ti ga himmenu ga surun nanya himmenu ga baraya ara kumbe ibra kenya ko do wasata ton sui nanti Allah ya he kuma kibira kenga sabati kenga qur'an nanti kenya sireni kibira angati Allah farenna ho nyanda ana mundu Allah magana nyanda kibirenga anda honne ya ko ni hugabe aha kirani Allah faren mu bireniya Allah faren kar halle kin ta gemme ya subhanallah ina Allah fare ina sabanum pay ni gullum pay ni digam wonum pay idwa be gawono ishu be gawono Allah fare ndiga halle igo Allah fare killi ya rasulullah ko ngaba kenga
islam wala ke muni dingin ngana dingira fam kundu kini ga kallenga serenta la kenda katu ngana islam nunya kahiringa ti hoy himbe antano yime wa huwa al mushkila kenye le problème ina Allah ko yora anno Allah no o kinga ne sere yana kahiriya mo kebire nga kusun yana kahiri Allah fare ndiga halle ke menu benu genya onta o wati ndiga minti ken konne kennan qur'an takiyen Allah fare ndiga halle asaba ni ngota wasunati Allah fare nga onta ka bagi Omar kiyen kan goro besu wat a hogar hunne kharat islama on khisan tar kunangat Omar yimani konni rabbi sqina bi jahi khairin nasi muhammadin wa ammihi al-abbas kina yi hada baitu ni wani me wallahi muhim bi alike ni awni Allah nganya gana anna kamin kinoi bi jahi khairin nas sirun posrem porma awdo koy Allah fare wajahi ammihi al-abbas adu hawatuna abbas horma anda kamen gune ubaru anya hilla gaban ngala ango dune ngoni konne banga ti angana ti Allah fare sabura bane ube serna sabura tanya hilla gaban bokkeku keri menga be nyawdo ubaru nitini Allah kamen gune Allah farem porman sabu dangani aro Allah farem pawatu bin abbas porman sabu dangani parce que ko qoro himbe kamma anga watu himbe pasangata aw kanna Allah dinan tanga Allah ti ira ken daro dinan tanga Allah gar himbe daro dinan tanga anga ne Allah nyagana ti Allah nan ku ken sabura sa Allah himbe daro tawo be ga kamma de an fayi gar Allah nyaga cikin daro tawo ya angati Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhikal karim arangara Allah nyagati ikko mo korenyi we asuya mbana mad bi wajhikal karim andi bi nuri wajhikal karim ken nuru bi hage heni mani anda Allah nyagati magan kutonga anda nyagati ikko mo serenga suya mbana Allah ga sira himbe daro anda ken daro daga sagande ara daro man sabura agol lesri ken hille garni maniya anta dugule kutande ne gonen taw ge mesrenna igol lesri lido Allah na ken woni kutande wanda kenya wazi ken gana kulle mu Allah faran diga mundi nan gol lesri ko Allah inda ke gol lesri sabura Allah nangi haji so kinga be ngono kendi sere sere ke manna sondi a golli sere ke ani a kuma ngati Allah hulani golli sere ke sabura o hinu mo diga na kem mo yari diga tokki lasli bismillah astaghfirta allati farsinin da an kenda kafari ke su mundi nya kudangani wa astaghfir lahum mamma nya idangani wa sawa'un aswambana ko kuma استفهام يعني حملة الوصل منه من سابدا لن يغفر الله تعالى من يغفر غفرني أبا كدغني الله تعالى أنت قن كندنا كونغني دينا بكانو يا هم الذين هم الذين عزي أيوة يعني aya bani nda koni an da kafar ke sun de ni na mamanya Allah faranta Allah rin su kan ken nganya na ati haranga ndanya tatanyere Allah da ya hini ma ati ngana ya tuna dinga hoko tanyere nga aw nganya na boken no gondi ara ko yere ay haranga ndo ko Allah da ya hini ma
man sawra ba kahir mun amma ko nan di Allah baran kafir ki wona kahira islami kutan هم الذين دبس إياني يمونا يوتني من دعني كما أن هغني يمون كما ونغا والله فارني من سانقي يعني كني دغمبرون غنوا إلى بينيا نبانيا إلى ميكانيا كما إدي ما هربانيا هو كان تيم أنا إيجا يور سانقي الله تيدعني ولله خزائن السماوات كم مرهم باهلمن الله دغني ارمين باهلمن بنيا هوني هويا اني خلو دوني ماكي كم باهلمن دي ما نين خلين دي الله هوني bagam bago awi akinni ya wakinni kuntana ini kallon do gema walakin al munafiqin anga munafiqun inta ke famu ila simma anga man kallen kini bane awa Allah faring ajaman wasang kini ina to no bismillah aw billi sehun gari yotini la raja'na onda sagi kata madina debenga diga igada bani muslahi gajenga awla ibn ubay ari sumalen kini leminga diga hagarni adalla mari ati mananga mari andalla kundu ndani umaro gari lakenga amadu ngasrini sumalem paga alla faren kallenga mahabu kenga nyime amadu ngasrini sumalem paga abubakar kallen kani kenga nyime wakati kebe awa himbi gari himbi kana atikani ngadalla atikeni monen kambanga talinga himbi ko de kinya haga bangu ko kam tangullen katonni anani me holokini nga oganda sage madina keta kebirenga kallanke mo maga yankante mbugundi kallanke ni koy ay me maga ikun o naburi gumu o tuwanu o degumu ko ni maga yankanto nga farende sahabanu mu kunyin har banenti maga kunnan ta o gerla kana ti Allah fare abubakar kempalle ti kutu o imani hagade iga jamano kanyi de ginde kutu ngare kata mo yogare kata ke mo godi imay ke mo katana ko ni Allah nyina ma yesa Allah la ko Allah farenda iti ondari madina la yukhrijanna al'azzuti makallangenga bugunni madina debenni awa maga yankantenga walillahi akida ti kallanka onni Allah ya hoy adi fare adu mu'minanu kenkira ikum piti Allah yi ihta farenga ihti mu'minai ti kallanka onni Allah ri farendo mu'minan ya hoy kallanka on kama ngabo kendi de to ya kusuni kama neni waywa la nanti hon ti Allah do ke kenta kenya na kama ni awa ko nura tagabe Allah ri fare wa bire nyugo ngai awa ka fay ado mu'minan Allah ri fare ndo mu'minan ha dum ndi Allah do ke kempo gande Allah ko kore bane kendi anda ko Allah gara tan taw be nyakida anda kenya sagandai kenda kenya na kamani ken konnem burehe ken sirengi anda to ono Allah do hulani sabura nda kenya anda Allah do hulani sabura har banin ta konnenga Allah ko mo khori gande kenya bana nyime Allah hay gati munahirin jabundi ti daron ta onni kedi farendo mumno nya hoy ken inda kenya anda hulani daron ta on sabuda minda ke to anda hulani daron ta on sabuda kebira ti mahat hulani ko ato Allah ya anga hulani ko asurno gamo Allah ma daro bismillah walakin al munafiqina tanga munafiquna in dakitu non de daron dagonni alladhi farendu mu'minu khalliya kuma simman iya bani khalleni ya ayyuha kebira daron dagomundi kama maga ya yemmu bena kunga tomonni jaga sere aga nabrun namma aga sugula agare mun namma aga sugula baka allan pingade yemme be are mun da nabrun na sugula allan pinga kun yemmu kun tigidini ikasara de an wa mun da na himbe kita alle mundi am awa anya wa anna burendi maka sigi lando allan pinnaga iga marando kennaga كم بدنا هلك سمرني أولئك هم الرابحون
anna tunon kitalle munda anna burendi nga allan pinga naro awa alle munda anna burenga naro ando allan pinnaga adan kasara kenyin allan pilli na buren pilli anna allan pindangindi allan pilli an koren pilli allan pindangindi anya salli yau anya hiji yau anya jakka yau anya karangi yau anya zikri yau ho wani allan biya aw watin payga kinye ko tana wati kinye himbe na ni me qalle kare kare denga an qalle ke to hina anna allan pindangindi nan to kenya na an woto non tana hinsu nani anta kenya na an ga hoho walla allan binka ne an kasara na ridro bismillah wa anfiqu an kunna nahaghni lilli honga alla gara warjanga kenga aran nafa anninya hongani kallin parunga wurni aga yugo dubaniya kin hambalinnati yang kama anganin dukucinni hakata wujiya hari alla te gahi kin no kun gondi kebirenga awa nasara hande ke dabari nanya awa gilli alla ko musrunga kaza sero sere ibn abbas radhiyallahu anhu ati sero sere anga bara jakkan hinni mambara hijini nani ase wanda ho gane khairiya anda tankita na ase kita ambaranya na kallenga nari ma kamanga ti allah sigi honne wucinne kininga bane nganya na irigi hujum barni mo hijini sigi hinani jakam bondi khairi be gandai ho man kabanyana maganta dunan pin sukulan bane kallen gari bane aka mawo da Allah suka honnin nanya bismillah walan nuwakhir Allah Allah ti yaka wa aka mane i haigara kara gilli kusa ti Allah manya aga nyonki dugundin de idza jaa bila kebe asate nganda kinede gilli kusa haigara ko de wallahu din dugu honnin nanya intan dugu de ken wureni katake angaro himbe adabari annatu Allah ta'ala khabirun min gingana nyani ti honga ago ken gollinde kinyin awatu ago kenyana kata ko tambla kenyana kanda internan dude sadaqallahu alazim